Obama honom na guy. Oh, more best. Mike so na Mike so eti trabe no. Na so obekwa so into better test ade ama na danfo bi no ade ablem. Nti me adwuma ho am ana boy ne de test ne blem adwuma ho am. Na me ko ofie. Nti me ko ofie na me frɛ Mike ni say na test me fa yede. Me so na me yisu bi da. Na ka say anapa me sole a menyo so na me fa bibi wo ma yede twi nti me de twi a na me de asoso. Na say yinsen a ebeba tu na se ba ko ban so a me fa nto ho entwen kakra ba ko na aka ne be de ebeba enti me so me ye na ade achima ntumi asole ntam sa na ade achima sister mu nyina asole na me ye enti be ye na eba ba ko no na me so ma fa nto na me tam ade na me to twini mlem na me fe ne ka jen say ba me ntumi asole ntam na me sister mu nyina asole enti no me ye na ba ko no ma fa nto na me to twini na o se ade awate na ne ma me to aduro bi nti o de ma na dafo no no asa da brem o adwuma mu ho am na me ka se mate na dafo no so ewie mu na dafo no so aduro no o de bele me na me ko ofie na o se me fa mo nti wo de ye me de ye okay na me de sa ma ya se me sisi echi ane so ama na me fe ne ka chen se me to na me pay ska on wo mo na me fe ne ka chen se Mike ade no me ye na amba o nti ade no da no mo ska what's on no dad do saying? On him that 2 times. 2 times. And now so can say 3 times. Mommy, 2 times. And now okay 3. Mommy, me pacho. Bra mo twe bra me se kopi me say. Wo be hu ne say akoda na nya 9 months na wonim se oba Mike mpo na obi twempra. Enti me pacho wo de no duru wa ye beka. De aka ne yo mienu asem. Mommy what? Okay. And now wo ka chem so no da prince. Because 2 times. Me say first one on the first one me die. Second one I'm calling nsu ni toy no. Nti ono da mpre no. What the fa ho ana wan fa ho. First one the wan fa ho. Okay. Second one no. First one or the fa ho. First one no first me nti me pant no wan lo. No nti first one no the fa ho. First one or the fa ho. What that so sister no me when many say no me you very smart. Wutwa mentro mekwa akoba me di besi akire kwan ya befa so obeka nokre e be ye honwa so te de me kala say first one no oyedan o de fa mante first one no oyedan o de fa what did you na fa ho oh sister many abrese kotomoja metra kwanya we so mensre what did you na fa ho o de kwat what de fa de ho o de pharmacy and what de ye dey no de odim what de fa ho into one wo de nyina na ne nsa so dross no because dross no ye electro dross no ay elastic enti no say o ka che me say bia oroy na esi ensi from na bia ededa wo kotodwe anase wo sere ho a metumi ate ase e bitimi ye no sa but say me ye fa ho eno sa no oso dross no fa no watwe enti ono wo de nyina na ne nsa so dross no ma se de no na o twen enti o twen no de ne kwate ne share machine nti o de share machine wanji dross no be pia no kwate ato atwe I'm telling you oh dabi I would dross no de ahin bia oba ya mani abre dross no ye de ahin bia trumu enye de sa wo trumu ne bia enti for mo de bed sheet de ani bi de ai se so ye nra ho no e kata auto ho nyina boxer pants nso eno no ye ntumi ntwe se wo ka chem se oroy wo kakra na emom angu fam a ba se ye pia dross no akonchen ene ye de na fa ho de me twa picture no a sai djuma ne yoba ye ya ena wonim owia sabra no owia tonga no because I na dafu otudia ena otu apie ena owia enti no ntumi fa ne nsa me so dross fa na ne mre ne ho medi wa bra nko owro ya nko wawie ma sa no ye mommy. Yes. That time on our can say na guy any around though. Na guy any around. Na me kai that time but na guy any around. Time o ba ho. Time we ne buy no. Yeah, I have it half feeling na we ya walk on. Na guy any around though. Na ya nwumre ntim na for na yet to me na all day. This Akoma dance na yet to me na all day. Akoma Akoma FM.
Yamama kwaba de ba kuma 87.9 FM. Ene yawada akuma mu nsam dwumadi braso awie Maa Akos menima bedwafo yaji adwa na yede ebramo enu nti baby bia wo bia no na waka ye ho ene wie se bia what's radio ho a Mr. frequency no 87.9 eno Akoma FM no 87.9 na Akoma FM Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM like yen page no comment na share we like yen page no no comment na fe wa share de amaya YouTube Akoma 879 FM me patcho mo hwe yen YouTube no eni die eni ahobrase kwan so mama modia na mon subscribe yen ti brand no mi adoma no so ti brand so you get notified na wa hunu sa akoma mu nsam brand no aso na onso wa share link no ama omanfo so etumi awochi bi enu nti ye ne sa pepepe mame fans of Akoma mu nsam menua bema Akoma abrantie de ato so was time aso wa share de ato platform so and also monko so na mon share my fans of Maa Akos great family also aduana ba de ato so and unti monko so na mon share wo hon so emfa my fans of Maa Akos ya de eda ho mon share my charity foundation wa share de ato so mo momode na mo wo so my menua ba branjen wa share de ato happy home abusuako no so and unti no mon so happy home mon share emfa emame menua ba Nikita wono so ade ato ne pizza fan club no so eno nti menua no amu wo so yi modia na ehon so mon share enfama ye ko Facebook Gabriel amwatin wogina so aye Abigail wogina so na ochre Nana Henry ochre Alezo wogina so Ama Lena ono so gina so enno ba tesam hene kwaku wogina so de mu oden Teresa Boatin oba Pakamfort wono so ewo so be sanso na maame benewa wogina so de mu eden Gabriel Amwatin wogina so Apeti Elizabeth Jivo France wono so ejina so Grace Boahima ejina so na menua be ma ejeni Boatin wono so ejina so na adwa mensa Akoma FM na tese wo mo gina so Facebook no enya sam keto akora na ya ba YouTube nso a Dorcas Obona was first yo Gloria Sari gina so Margaret Konedu gina so Emmanuel Adams gina so Charles Sachibia Robert Befi na fei so Agnes Donko eni menua no mafofro nka ya wo mo gina so momomode ana mon share link no emfa emayen shane so se first story no ye Piwak natural health what the 3P garlic mixture and afa grow fine mojadro wonom ena so asene na enne May bosume ni de to so Akoma FM May bosume ni de to so dunkro 19th May enne ena yeba little kwaku ne birthday ekria enne ya little kwaku birthday and then I had birthday so you may born yeah hey akra we yankasa nyame hira no nyame hira no papa enti na omu we ya you bet me a little my little kwaku my little kwaku 19th May little kwaku birthday na oda so hospital Confanachi hospital birthday ni nyina wo di ni hospital na ye beto birthday nyu mama no when that so do na obedi cake na cake no mesra mo fanye mo ba mani ma no obedi cake ene o ni cake ne ene na no you want to be ni cake one na one yen hwe ne yade one na one yen hwe ne yade enti ye hwe ne yade na no wo hene wode kodie ena o dan ne ho enra me ma me bi frame cake no ne ye sane yade wo ho ye sane yade ai ni cake no ye sane yade wo hospital so obi anim se ehode ono na no a obi anim oje ayare hwe na didie kura ye different from ye die Akoma FM enti wafa ne ho na oda wafa ne ho birthday boy na ye ne atiefo enka sese ko odi ne birthday no ko ma ne nya ne ko ku no o so o ya de so ama me ma nka me ku no
mekuno go bekuno na me we me ya ne de nka me ko sie no me de be sie ni mu no so ne se de ne na ase ne ho asia ye na me ya ne ho hwe ye ye na me ni kapre na me ni me ho hwe na me fa akora we meto ho na se kora na didi a wo didi ye different from ye and I made them my hair no to me was na Akoma efe ka say na little kwaku ni birthday when me ba e birthday ye ne great eti for nyame hia mo ate Sandra me nya ne ntie say ebi da ho ye de hwe little kwaku ya ne hwe kakra Sandra nyame hia o echa Sandra nyame hia en kakra no we de agusu ama ye ye de hwe little kwaku nyame hia o nti no ene ye little kwaku ni birthday ene ye little kwaku birthday or that's the hospital yeah house so me hu say o continue ya be boa ya ma ya hwe no ahwe kama nti Akoma efe ya to happy birthday nyum kwaku nyum amano nti usu gira na usu YouTube aka ye ho wo Facebook na YouTube wo YouTube na wo television wo hwe wo nua na wo YouTube Kings TV Star TV na so to nyu ni bi e de amano na don pai bo so atachiri na bibia aye kama face amre na wa hye ne foot ashe na tade papa bi na wo gina ye nyina ya ye bedi ne birthday bia mu no na kwaku asori ahodin mu na oka ye ho wa ha na wo gina ha bi na ye nyina ya ka ho na ba bia wo bia no waka ye ho te se de ne ya hye ye fita ya ka ne ho owo nkwan na so gina ha bi ne nyina ya to birthday nyum e de amano eno nti little kwaku se odomase nyamwa enka enene birthday enka ye ne death day kia de kaida wodi free mu kane ma me sisi beka se oh se me ba ne tiase anka ne na wanya afi kasa no beka because nya tie fu anka on tiase nti o tiase na je se eye madum nti ene eye little kwaku ne birthday na me nshira mo papa aye kama so aye kama no da and DJ Clinton ba no aye kama Akoma efe nyame age little kwaku nti na na atwetwe na de na nehu akua nehu hwana ye nehu na hwana na raho nehu wo hwe se de esi atwetwe apempem oba ye ni brabe hwe bi oba ye ni na akra ya wo di ne birthday no nenti se wo ye mebon na mebons ne so de titire gugumu o enti little kwaku oba be ye titiri Akoma efe wosie nya hoden de edada ne ho ho no maako me ka kire ne ma me se akora wo ya wo se wo pese na wo sie no anhwa wo be wu agya no se de wo si ye ya nyame adom sika ene ahofama ne mpaebo amanfo ogusu na akora we wanhwe ya wo be wu agya no hwe sese hwe na nigi a wo gye o danda ne ho o chia maako na o dan ne ho na wo fa ha na wo sene ya enti wo hwe yie wa akora we ho akora ne de nyame nku no little kwaku nyame nku no enti happy birthday afi yanko na yemfa ye first story no entoamo Mira Isaac Akoma efe Dufa TUFA yeah two okay yeah Tufa yeah okay yankwan be me na one year tie wo yo me da tie fo na ase bebre okay sene mo anya bre amame e brand ye nya nti ko so no so masem ne se ebre bi me watakwa akosuno na ebre bi ma papa bi ene ne ma omoko galanse ase ama baako amena no kobu kun baako ama baako no so o se odafia na ya adibi hunahuna no enti opese Akoma efe ndi akwala no betena me chen a ekobosome ennan ekonum akiri na mehu se akwala no nante na onante no one galanse fo no eye enoma bia enye mi ankasa me hyeda enhu nanim enti one day na yekọ ba bi ye ba ya o hye boy bidam awia enti me kwachi no me friend say abna na hae o say boy ne say ombesi ne noma na me say no enti me pie pe na wa akwa da obi nchen na wo si ne noma
bɛse mayan ko fie ɛhɔ na ɔbae nanso na tama ɔmo wɔ hɔ no deɛ ɛkyɛ mehwɛ abena na ankasa wobɛka sɛ me deɛ menim ɔba ɔnyem na mehwɛ no na meyere ka kyerɛ sɛ ɛte saa deɛ a ɔnkɔ doctor sɛ ɔkɔ doctor ɔsɛ doctor no ɔnkɔ ɛsɛ yo na mefrɛ ne maame sɛ kwalaa na mehu no akwalaa no nyem ne maame no so bɔ akwalaa no amanneɛ sɛ mese ɔnyem na ɔse sɛ mese ɔnyem a mene no na enyem obia nyinsɛn no menim sɛ akwalaa no asɛm a ɔka no korampo ɛyɛ agudi bi saa meyi manu bia nyɛ yie ɛna akwalaa no ne maame no ɔmo fa ne papa no ɔmo fa akwalaa no kɔe ɔmo kɔe a bosome mienu ɛne fa ɛwɔ hɔ a ɔmo baeɛ a ɔmo de akɔma asɔrefoɔ sɛ mene akwalaa no nyem ɛmɛ sɛ yo sɛ mene no akwalaa no nyem deɛ a ano yie bɛn ɛna mɛtuma ayi a ɛbɛgye me megye tom akwalaa no mɛgye no ɛyɛ dɛn a ɔbɛwo ɔwo a akwalaa no yɛbɛhwɛ ne mogya sɛ ɛyɛ me ɛna menye sɛ na mehu yo ɔmo sensen ka ne nyinaa ɛma metua maa no nti akwalaa no awo nti mepɛ sɛ me akwalaa no ɔmpie mmra na mehwɛ sɛ ɛyɛ me ba na menye no na nea ɛsɛ sɛ meyɛ no na menyɛ no na nte saa na da bi a ɔmo frɛ sɛ akwalaa no memɛyɛ ne sei sɛ memfa sika mmane no na me sɛ akwalaa no ɛnyɛ me ba ɛna akwalaa no kora mpo sɛ ɔka saa ma mogye tom a ɛnyɛ nɔkorɛ sɛ wawodi a momma akwalaa no mmra out na yɛ nyinaa na ɔmo hwɛ yɛ mogya no sɛ akwalaa no yɛ me ba a ɔfa akwan bia so a mɛhwɛ akwalaa no mɛhwɛ na paa sɛ mobɛhinta na monim na kora pefee sɛ akwalaa no nyɛ me ba deɛ na mode hyɛ me ne deɛ ɔno deɛ mengye ntom nti masɛma sɛ mede brɛ mo baabi akwalaa no wɔ no ɔno mede nɔmba no ama mo ɛna mokaa sɛ mɛtumi hu ya nti me haw ne sɛ akwalaa no baabi a ɔhyɛ bi ano mohwehwɛ ne kyire kwan na momfa no mpie momfa no mpie na yɛnhwɛ yɛ ho na hɔ no na mɛtumi aka asɛm na yɛnyɛ DNA paa nti no wo se saa akodaa no ne di de sɛn abena edi anto abena na nanim abena na muso abena na muso nanuso na ngmen so okay enti wo se abena na ngmen so no ɛyɛ dan na ɔbɛtena wɔn nkyɛn yo akwalaa no sɛnea medi kan ka no ɛyɛ sɛ ɔmo kɔ galanse ase a baako wuyɛ no ɔmo se ɔda a esunsum bi pampam no nti ɛte saa deɛ a ɔmmɛtena me nkyɛn meyɛ asɔre panyini ɛwɔ asɔre bɛn Pentecost asɔre ya nti ɔmmɛtena me nkyɛn nti sɛ ɔtena me nkyɛn saa hunahuna no deɛ ɛmba biem nti ɔno so baeɛ no saa nnoɔma no ɔnyɛ saa biem nti akora no ɛyɛ abena no awofoɔ ɛna de akora no brɛ wɔ abena brɛ wɔ ɔmo yɛ nipa num anaasɛ nsia na wonim abena awofoɔ dada mennim ɔmo ne si den na wo na ɔmo de abena ne ɔmo brɛ wɔ sɛ bibi hunahuna wɔ mo ntina ntena nea nti a ɔmo de brɛ me ne sɛ sɛneɛ ɔno neɛ ɔwu yɛ mpo me na mehwɛɛ so ama yɛsie no sɛ wo se wonim wɔ mo sɛ meyɛ asɔre panyi nti ɔmo kɔ ma asɔre ɔmo kɔ ma asɔre ɛna asɔre no so ɛsɛ me nsa awɔ saa berɛ no mu ɛwɔ kuro bɛɛ so ɛwɔ akosono ɛno bɛn dwura akosono ba meɛkɔ region bɛn azim akosono ya na sese no ɔmo nte hɔ bi eastern western region bɛn western region asɛm ne yɛka ne sɛ western region ti kuro no ɛwɔ hɔ no ɛde akosono okay enti papa no ne ne ma no na wɔn ba wo asɔre papa no deɛ ɔma ma asɔre maame no na ɛba ma asɔre to aso nti ɛnwan mu na de bɛto w'anim sɛ papa no ane maame no ane ne papa no ne bra panyini ane ne nua ane maame no nkasa plus akwalaa no ɔmo yɛ nipa num anadwo ɛna obi maame baako bi yɛfrɛ no akua ɔno so ka ho mpo sɛnea ade no yɛ na ɔmo soa ne de ba okay nti ɔmo ba na ɔmo se wɔn ba abena no ne hwan na kɔyɛ galamsi ebi yɛ saa bra no deɛ na ɔmo nya mfa mmae bra akwalaa no ɔkwalaa no wuyɛ no na ɔmo wɔ fie nti owuyɛ akyi no
na omo say sane owo fie a saa hunahuna no sane o say baako no ne saman no hunahuna nti ono de on betena me nchen abena akọ galamsey ni bi ya okọ galamsey ni bi na ni nua akọ wuye na omo ba fie nti ye sie ni nua no wie ye no na saa hunahuna no etata no wo ne fie ho na omo say te saa de a on betena ye nchen nti saa kwan na ofa so ba abena omo de ne ba no wanya fie sen ono de mintumi enkyere na wa wo hwe no a na ubema ne fie okay abena nkasa wo say 22 years or 22 ono ane kan okay na ne papa no so mintumi hu sane ono no o kan sa na o kan ono ane kan sa okay nti abena de na ne maame eba sorry wo Pentecost na bia wo no ene ne ma no eno ne nam so ama ne di hu wo de ne ba ne bre wo se ne ntina yes okay enti abena betna ho no de na course a wo de nyinsen baaye yo okay akwala no mentimi hu ne course na ne minnim ne se dana me beto no wo boy ne nchen no dana na me di hu no na so se boy no so me frɛ no frɛ ni nua ba ko ka ho ma me yere so ka ho na me say akwala ya mehu no wo wudam yi se bibi ba me nyaawo na ni nua no ka kire se ampa ni nua pa nyina no o sebe ono no oka ba bi na se ya a week we ya na ombeyi sa bra no na so ne ono abena wo ho no de owo ho na o se ampa ono abena wo ho no de ampa o se kwala no se onyima aye nokre o diska 2 million how na diska 2 million sa boy no e de bre abena ma abena no yi sa sika no bi mentumi hu ne ode ye na ode ma yire enti me yire so akire a ya hu won no ne maame ebeje sa aska no na ahọ na me fa so ball na mane se a wo behwe a akwala ne nyim abena bedi wo ho no omo betena wo fie ho no edan be na no wodamu kireme mo ma odan damu ono kwa na da ono kwa na da abena no me ma wo ho enya ono kwa na da ono kwa na da ono me ba ba ko oba na bema bemba oba oba ono no na da ane me yire ni nua na da ne nua kuma ono na omoda enti abena ba ho no enya asan ansa na wo hunu se wona sa brantie bi no ekọ out na so sha brantie no dem abrantie no a moso wanyem abena no abena oji abena tena wo fie no edi san ansa na wo hu so ono na me se adi bosome nan ya na ekonum na ono achi no na me di hu sa nante na omo nante no wo hu no kwan be so ahọ no na me firi ba bi ba ya me hu no wo ne dam owo ne dam no mo ye den ahọ no de me koto no de na me se abena wo peden wa ha boy no de okan ne pefe se abena no aye ne bibi ne mpena sa na oka na me se na me nso mennim obi krampo mennim se abena ne no wo ho sa saa bre no na me di hu na boy no so me se enyimra one ne nua na ye den embra omo so bai na wo hunu abena wo sa te bia nim akusa bia o hyehyehye bema na ote ben mo ote ben mo bia mo fie no galasefo omote ben okay wo bo abena abusuafo amane ya se akoda na amode na ba abra me Pentecost elder same ne ntina no woni abrantie bi twempranti se bibi kosia te muntu mo ba na fo saa abra na me be hu ye no na nyinse no krampo aba saa na meka no ono na me frɛ ne maame ebo na mane se abrantie wei no abena ane abrantie wei nam nti me frɛ abena maame no ebo na mane oho na ode ka kyerɛ abena ne man kan kyerɛ ne se mebo asasem no a kyerɛ ne maame nti ho na me de bo ne maame amane na ne maame so bisa ne se wo de wo ho ehyehyɛ mema me se wonyim kwan a ofa me fa so ka kyerɛ ne maame no sabre no o maame popo abena no ka se wonyim so me se okay ahɔ no de ɔmo afrɛ me ka sa pɛ na me so me kɔ osirem enti me kɔ ya abena no ɔmo so fa abena no so kɔ ba bi me ba ye me be di akyire kɔ ne maame hɔ sɛ abena no ɔwahe na ɔmo sɛ ne papa de ne kɔ ne wɔfa nkyɛn awɔ safi ba bi ese ɛte saa de a oni ba bi a abena wɔ oni ba bi a abena wɔ na me sɛ oni ba bi a abena wɔ de a abena no meti sɛ ɔse onyim
na ɔsɛ ɛyɛ me ɛne no mesoma ade kan baako yɛ obile asɛm a wo kan yi bɔmmɔden a na bisa ne yie ɛna ne maame sɛ ɛnte saa na me sɛ abena se da na ɔba no sɛ wo se mese onyem no me ɛne no na ɛnyem ɔno na metumi de hu no sɛ ɔno na ɛde ne ho bɛmba bia ni no na me se yo sɛ wa abena so ɔno na ɛde ne ho ɔno na ɛde ne ho awa asɔrefoɔ so ɛwɔ hɔ bɛmba bia ni no ɛyɛ me ɛna menim sɛ ma ni na mɛsi dɛn ahu sɛ ɔnyem okay asɛm a ne maame abena ɛka no asɔrefoɔ no so ɛsan baeɛ a neɛ ɔka na ɔka eti abena pa kyɛ sɛ wo elder wo gye no ne ne tena fie no wo na wo ne ne nyem yo abena bɛtena wo fie hɔ efie sɛn dabi bosome ɔno na meka sɛ ɛfiri bosome 9 ɛkɔ num no ɔtena wo nkyɛn bosome bɛnum ya yɛmfa ne saa enura fe dabi anura fe elder wo ni abena nyanamu wo ni abena da pɛn abena saa asɛm yi na ɔka ya ɔmo ka ya mebufu yɛ so me ne no sɛ ɔsɛ mene no na ɛnyam asɛm a ɔmo busuafoɔ piepie de wɔ me no mɛsɛ yo magye atom ɛnyɛ deɛ nti a meka me question na me bisa mene no ndai elder me sɛ bisa biem ɔne abena da pɛn dabi ɔsɛ mede ne kɔ dan bi mu ɛkɔ dai na mɛsɛ ɛhefa wankɔkyerɛ mo dan no ɔkyerɛ na kwa asɛm ni da na asɛm no siiɛ na da no pɛpɛpɛpɛ na meka sɛ mede no bɛkɔ ne maame nkyɛn ne maame ɔmo wɔ akura ɔhɔ na yɛduru yɛ a ɔse ampa ɔne bɔe no a ɔwɔ hɔ no deɛ ɔno no ada na mɛsɛ yo sɛ woaka nɔkorɛ deɛ a memfa ho nkɔ ɔse ɛhɔ so na meyere no a mene no so dae elder wo ne abena na wo so ada pɛn ehia me sese de ye penokre because ebeye yi se ye betwe abena beba na ye beye de na ebia elder beka so da ko pe na me ne abena da ye nti no de ebia nyinsen entumi manti ebeye boy no but for all you know ebia beye DNA na ye odia enti enokre bi ewo mi ye hunu oni abena da pe ye nai mene no na ya na woni no da dabi woni ne nye sex dabi tie nea nti a meka no sɛ saa asɛm yi a ayɛ a ɔmo ka no na kwa asɛm ni yɛn nyinaa yɛwɔ akoma nti sɛ wowɔ akoma na sɛ obi di asɛm edi wa ɛnea hia ne sɛ watwa so sɛ nea wopɛ sɛ meyɛ ma wa wakoma bɛtɔ wɔ yam no nti na me so meka sɛ me akwala no yɛ me ba me mfa ne mma ha ɛmɛka sɛ yɛnhwɛ ne mogya ɛnsa ama me ya yɛnsa hwɛ ne mogya no ɛmfa ama me nea mobɛyɛ a wakoma beto mo yam no meji onfa abenada woni ni hia na moda to ne amani ma no onfa ne da me se ne amani ma no woni ni hia da elder woni di enti ami bisa sa no eye me nwanwa se enka obi a waje obi ba na wotete oye papa na ekire yakora no se beka che na wofo se elder ene me na nyam anu adin ma ne ma anu adin ne metima aka no se anu na yɛ din elder anu adin o ya papa elder ba bia omo de me kɔ hye ye no wo omo de kɔ hye hene fa ba sese no ne yamfa na se ne ahyehyɛ no ne asɔro no sese ɛyɛ no omo yɛ ɛsɛ akwala no ne ɔka no mini agyina so bia na me se me gyina so no se ɔbɛwo ne ba no na mahwɛ sɛ ɛyɛ me dia na sɛ ente saa paa dia anu yie bia niwa a metuma aka bibia fa ho ɛda nano na ye frɛ no nyame ncha de producer nya no na ɛyɛ me ya sɛ ye phone no corrupte ti ye record but free so the abena insist say producer elder ne me die yes saa vim no ɔwɔ paa saa vim no ese wonya saa vim ne free maame elder wo de ya ɔno na me ka sɛ sese no saa noɔma no kasa saa noɔma no Akoma FM elder kasa nti ɔka saa vim no wo vim o pa elder sɛ ye free sɛ yenya no to so sese adabaye ete me pese ne tam no soe bibia ye ne vim na onya no ne tam soe ne tam ben
ono no ontumi nka sɛ akwala no enya media what you say ontumi nka sɛ akwala no enya wo enya media na sɛ akwala no ya wo dia wo ahya ne nyinse entira me ka na sɛ bibi we amma sɛ bibi we ba na o declare sɛ ampa me ba o fe de sɛ ono so ba na sɛ enya me ba so a ne o ka na vim nyina so me so me wa vim onso benya vim pa na adewe emma ye ne de vim bia ni ho abena tema won ne tie no obewrowro ne ho ebi ade de nante wanim sɛ beye bia ka beye ne bibia dabi na kwasem ni sɛ abena se maso ne pant aw mia ne nofo ba bia enya nokre edabra wanim kakra ma me wo kwa kire sɛ abena se wahu ne pant ana ne nofo a na enya nokre abena ontumi nka sɛ wakasa ade a okeka ko abena ona na enu aduane ma ho like ona na enu aduane ma ho dabi na ewo dabi a metumi ma waya aduane ma me me yere wo ho de oye de no oye opapa de ne bra wo no ana ma de ne bra osa ne ntade na no oye wo fie oh me yere ye koko aya okoton koko no bi aduane so otumi ye otumi so enu aduane yes okay edan no a abena kire empanimfo no sa wode ne ko hye ho no wonso ka se senkenya na obetwa dan ni mu di aba kire ye wode abena rasa dan ni mu da yes ono na oka ahọ na yeduru ya ya san wode na ye nka ye kọ ne papa panyine ho no ho na yeduru ya ya san saa dan no na wose ba bia meduru ya me san ho na mene no ya den e dai oda mani san wo yo mani abrepa oda mani san yo me kai say day one na wo ba ye no if I quite remember elder you are admit say woni abena dai day one okay say oh ana me say owro ne ho ana Dabi elder me kai say day one na me wo hobi na wo yes me kai cases na eba no cases na eba ne doso but ya me kai bibia oba ye no na abena ro no eti na elder me say fia beka because ya kai bibia eti na me punch ho no elder say me punch abena ro me punch me yes abena sa oka say wa woro ne ho a me ankasa ma hu say abena woro ne ho bato so woni ne daaye wo refi ho eda me refi e na be push elder ma ko refi me refi e na me elder me refi ye eda ko ho maye elder when me say me one last time elder only abena ye bibia na woni na anye bi because there be elder tie me ba wo abena na kwasem ne da oye sa no owro ne ho na mene na na ekwa be edie na oye ye kwa be so fa so ro ne ho ewo hene edan be mu mi ehunu ba bia ye gina ye no ye san ye no ehwo na abena wan hwehwe eda me ni ba bia mo san ye kire me se bia eda no na ya no pa wie nwumre ena me ka se anyimre elder tie me nyanto bo ase ba me want to was ye e bia en na ya no pa awie nwumre edan bi se mu na abena woro ne ho enam se so nti na abena woro ne ho but me free ho eno na me pesa elder wo kire ye ba bia ye duru ya no ba bia abena duru ya no na kwasem ni mene abena na so abena ne de me gidi se wan se hwe eyi na woni abena duru ye ya wan se hwe ye duru ababia me duru ya ye san ye no ehne fa amokwan awoko nka me de na ko ne ma ne papa kuma ho okay ahọ na ye duru ya o se one boy no ayeden ada me se one boy na ada di ya na se onyima me de no be kwa akoma ne maame enti me duru ho pe na o ka se ampa one no ada na o ka se tio na o ka bebi se mene no na ada ayi se boy no ene no ada mene no so ayeden ada elder what batra me you know what batra me samba ehini fa na abena wro ne ho abena de me nimba bia owro ne ho edenam but wo se wo wro ne ho wanim but wo wani mani wo wro ho wanim abena na nkasa no ba bia ye duru ye no ehini fa ye duru kwan no so no wo wro ne ho kwan so dabio ehini fa bra me des abena ekofie no na kwasem ni me de no duru kwan so no ehọ na mitimi hu ni se abena wan sa hwe awo moto so
moto so na metena na meka say abena say saa bibi saa na ete ye dia Akua Marco elder 3 weeks ni elder na ni refi ne ho elder ka kire ye say emema na say ema ropu wo mo no enye wo mo ase elder refi say wo ka sa asem no e kire ye ya na abena na e sha ase roro ne ho esuso wo elder mu na wa wonim say iti elder kai say wo 2 years afo no wo say emema na omu repu ma no eya na nye omo iti elder kwakra ne didi enkomo say eyi asofo bi okra na ade a oba bi behye akwotena nanim no abena no na kwasem ni ye gina ha ye ka no say abena ka say me maworo ne bibi ana mene no ada na kwasem ni dan na o ka no dan na ode gina so ka say babia meduru ye no ahwa na mene no dai meti ase abena woro ne ho wo elder nim wanim abena de ono na me ka say abena wansa hwe wo me asa mahu say wansa hwe elder zabra na on hwe no e wo hene abonten awo kwan no so bra me din no kɔ no woro ne ho nyina wo dabi o se tade tintin bi sa ahɔ na o si moto so a me di hu no elder se no kra nya adwuma ne so elder me ho so elder no kra nya adwuma ne ho so wo ka kire ye say emema na uti wo ko ye no that topic we ye nye free office yo wo ka kire ye say emema na ade na nyesi ebi a wo ko ho na abrantie na ebi a eye ne ba wo so mo de hye na ke yi wo that day no eti ye akua ada ko ka no kire ye but nyinse yo enya wo dia yo me ko ho yes nyinse no ena enya me dia ye for so elder one ado asemba ye for so but enokra na say ye because last enkomo na ye no di ye no e totally different from today one narrative story no all right but baby wo ho a wo pon ye free ho yo baby me pon no mon direct me na me baby a wo pon ye no ene say na wo ka say emema no a wo mo ne ema da no eture bi a enye wo mo a emema warefo no eture bi a enye wo mo a wo ka sa asem we but ma ye hunu say ukọ yo last 3 weeks oba ye no ma ye hunu say ukọ na mmom wunyi ni say akoda no ye wo dia but omo dia akora na twa wabe enti ye mfra wo mo fa akora ne mra yo na yenye dia ne say ye wo dia ana say enti me kai say na ekura bi sa say wo wife ote say wo ni akora na da ote ne say sa owo ho bi Akoma efe oti pa asema ye ka ni nyina owo ho bi enti elder woji to mu won panifo ni nyina nim say okay akra no wakọ ne ho pen ana ai mejitum say wakọ ne ho da won na da pen predo do saying ba kon e wo henefa ba bia o kana henefa na no wo kana mi ni ho o se dan bi sa dan na o se dan ya na say wonim say sa dan ni mu na ade no ko e adanu mu ahọ na ye ginae ahọ mom na menim ma mfa na anko ba bia enti sa dan ni mu na ne dai eye uncompleted building and I say obi dan a wasi awi ana obi dan a wasi awi but obi antim ahọ na ye duru ya ye san ehọ na wuduru ya woni ne dai na mo san ye wan hu say mene ne dai elder mene banana men kan samon hyewa no media no kora no na me hia enti se wo mfa no wafa no se wo yiri nim enye news but how omode akora na how nti na ma wo di ahometi aba enti eya na ye pe no kora no na bibi ni ya yetumi agina wachi because it won't die but one in the back Nadia ahano ye kasa te se de wo kasa no enti ada Nadia emwaye asa ye ye de share aha sa na sorofo ne kan na me se mo mfa ase me dabi ada aha wo aka no kore ba woji tum asorofo na anim se woni abena na wen so dai woji tum asorofo na anim woji di megidi enti ebetumi anya asori na ibi ba akwa na wo ase ne na di nkomo ubetumi anya namba Akoma FM ni ene na di nkomo ni ebisa sa woji tum se wo manim se wo ne abena adapen ye betumi anya obi
okay ahono de metma anya obi amam okay na yen me de me pe enokre na me hia enti no sa dan no a wo de abena akokko hye mu no eye uncompleted ni yagu form ana ya ye hodan yam fa na say akura dan enti wo de ne da form ana wo de ne kontra na wo de no agina ho ono na mame me kan bibi say ye di akiri a ebeye asem bebre Akoma FM asem bebre ne say wan wo say me de ne da form ana me de ne ye say da bia ya da se me na da say ye kuntu no ho say da say ya da enti wo ne dai by the way I was in the die na de eno de enfant to obada de one ne die me enti sa bre na won ne die no no de abeto abusua nim se onyem ana won ne da wie yansa wo beka se onyem me na me de to abusia dana a me chi no wo boy ne nchen dana won ne die yansa na wo chi no boy ne nchen na se wo ko chi no boy ne nchen yansa na wo so de wo de akoto ono na de asem bibire ba dana me chi no wo se dana na me no so die na me se yo mate na wo won ne dada ba wono na ka dana wo chi no boy no sa de na so ne ko die ya dana anopa wi anyum na na elda no me che se on se bitu dana kwa chi ne be ma sa kwala no sa obesa anya asem foforo bi aka se me no da foforo anase me chi ne da foforo bi a ontimi ka ho so na obetimi anya kwan aka asem ade ato me so sa da di a me chi no dana na obetimi anya kwan aka se dana na me so me ben no na elda yes elda wo do wakoto ababa we wo be ma bi dem se be ma ne daye na wakochi na won so de ne be fia won so san na koda ada wa ya omutu adrogu so okay debi me bi sa me nka se ye to aduro se ye den o eho na oye ne gina so na tama won ne dan we hu se be ma akọ ho because so free be man boy no ho na akọfa ne free boy ne ho enti e bia boy ne kra ne die e na won so wodi ne ba no won so sa de ne fa sa da moto ni ne ko die Akoma FM na se na be man ne na da na so ne ko da gu so ubisa no ubisa no say won ne ba no ubisa say boy ne die ma misa no ai se me bisa no o se ai before won so ne ko da na wo de ye punishment ya manu ana say den minti ase to minti ase sane asiye wonti kwan a wo fa so ne die no wonti ase se de si ase mpo anya wona makono bra me yire wo ho me yire e wo ho pa that day no enti wo kwa tumi ka cha wo yire se boni a akodi ni wo di ne free ho na mu ba fie no wo sa de ne ba fie woni ne da wo sa akurase dan ni mu wie no de ne ba fie me de ne ba fie enti wo ba e no tumi ka cha wo yire se oba ana odo boni amakoye ni ne wo ka no aya ne kwan o ka kire no me ade bi ani ho a me de ayi hinta me yire nti wo ka kire no me ka kire no o ba ya na abo na mane me bo na mane say na wo yire ese react oh ne ono se ye no saa so na ese se oye na so kwan a ade no e kwaso no oye dan because minim so ka se de ono so ye sa na wo so ye te sa wo ho bie ade bi wo ho a wo ya akwala no akwa se me yire ade aduru ama ne se on se nyensen asem bebre papa asem bebre ni ye hia na ye gina so de akasem ana ye se asem akwala no ka nyina no bi wo ho a enye no kore na so ne nyensen so a opese yen ka ho asem nti na odi asem we abebata we na odi we so abebata we na me se ete sa de a me yire no ne asini ne esese yeyem a no ma bia we ko di ne yenye sa na me ka kira enti wo yire betse ya se wo ne wafa abena na abena se wonyem wo yire amma no address e bia nka onyinyi sani mu na so nkata na nimguase bia ma oh ono na ye ka no ade bia ete sa no etro bata ho a aya na enye me de omo ka no ho ne de me fa nya asem wo de na me hia wo yire ma na address wo fa nkwasa no na onye ne sa anye den okay na onkwasa no ono kropa ye nimaduro a ye de ma obi ba me yire wanya sa akwala no na e ka se me yire ama na duro
say ni nua na oka say onye aduro no na onye den na onko me yiri nua no nye aduro no ma no oka no wo mpanyifo na nim ye yi ya no bi a me yiri so say onfa aduro bi aso ye den emma no na akwala no so gina so say ampa ono so ama na aduro say ayi abena wawo wanya be sen mentumi hu tama asem no si ye ne de asi ni November me asem a ye be ka no de ewo say bosumen nine no mu na so asem adana mechi no our boy no ho November 20th na year 2021 just last year yeah last year November and I dey abena o papa de ne be on so na date ne say o so abena sa say ene ne ntina no o de ne ba date be o de ne ba say March no mu say March no say March April May June July August September October November and akwache ne be ma ne ho no bra o de ne ba ye ne de na January no mu na o de ne ba January mu na o de ne ba okay enti no say abena eni akura ne wo hene fa me nimba bi o mo o frɛ o Akoma FM ne ma me frɛ o ne papa kuma ene frɛ wo ene frɛ me o mo frɛ mo se de bra o frɛ me no de o se akwala no wawo enti yan man sika na on fan twa ne bemba enti bra na ono so e ka se ne ka sa akwala no wo a nuoma ye be ma no ne nuoma ye be ye nyina no yesense ni nyina ade ma no se we no bosom bia ondi we bosom bia ondi we na onfa we so enko doctor na onfa obewo so a onfa sika we so enhwe ne ho na se owu achi no so onyi sika we enti ye ne bob na ye de man sika sa na modman he sika sa na modman he okay men samman kasa sika efiri mu ko ye 1950 okay na chese se no wogi to mu nti na wo na wo hwa akoda no nti no mayi boy na wo kwachi abena wo no ho na firim omo ayi afirim na se omo de aso wo kon but wo so gidi se enye wo na wo nyem no sa enna ba ko na wo ne da ye wo ekuraseda ni mu no entumi nyem no adan we release ye no wutu engum yam fa na se me yam sa asem krampa o ka no ye be ka asem no wo November Akoma FM 20th na obewo June se June no mu na owo ye man hu date a omo de maame na bra me hu no boy no ho na boy no so e ka kire me se ono abena wo ho no onim se sa bibi e den e wo ho na onim sanyi ya nka bibi onim sanyi san wo ho nyin san wo ho na je sa abena no onyim dada na wo so ne da gu so no yes sa na me ka no no onyim yeah na onyim wo woni ne dai no wo sese date ya wo ne dai ne brode wo ye no a na emfa ana wan sese sa mesensen na emfa Akoma FM ti na sa abena nyim na wo so ko di gu so yes na ba no sperms ne gumu de egum na wutui se egumu o se engumu egum me pacho ya question na me bisa egumu na wutui me na me ti abenya so me bisa mame ima no atembi wo ho a aya ye kan na wutui sane o kan no ono na me kan se asem a me kan ade no ne me pese me ye no ono ana ma ka kire se me no ada se sperms ne na ewom na kwala no ye den e bai anti so no dia wo se be man dia yo anti na me kan se sa space na ankom a se nyense mba na eyende na me ka se ankom sa akom nti nyense no betimi abasa ya odia okay se nyense no so be ba se eye medie dia oh ono na metimi nka no ebetimi abasa ya odia ebetimi ayesa because one na dai wudi gum mame ye entimi masa ada woni na na sa mene no dakura enyense no entimi me entimi nyim abnasa ada wo be ma anya adwuma aye adwuma wo low sperm count da bida wo nsuo wo yes na besi de na ani abena da na ho nsuo be kodum na na mene abrada otimi okay ono no sa bo na ya mo ma no ewo no say ya count me boa
se me no ada me count se ebeduru bosome nkona na se ekọ 8 no ekọ no na se ebeduru mfimfi na wo de wo a intra me treat akwala no se me pese me hwe na moja no okay nti wo sese da wo ne dan ne bra wo ye na enuru 9 months no eno na wo ka eno ne wo nyina so ono na ye me gina so enuru 9 months no se eduru na se akwala no ye me bade a ne mitimi hu ne se bosome nsia bana na mawo one ne da ba ko pe ana wo wie ne sa ya wo dem ato asa we na fom sa o na fom sa ne ye kekai se me sa etwa so mame into realize you mistake into anya biem sa de na ekos no wa hu catch me mame me to say ka yade a met ma kana pefe a me yare pa ma me sa adwodwo me nan adwodwo ma ni afra me still me nan kra me da so enu maduro nam woni ne da wie ya no sa no ma na ode course no na so meet me hunu say to me senior mapi sa no ma na de course on de no ma woni ne da wie na wonya sa susuanso no ana mame me yare pa woni ne da wie na wonya sa susuanso no sa pepepe sise me tibabi na me yere so tibabi but 1.5 year ni say woni ne da into yere so oja wana dabi me yere me kana wa ha say me yere on nya me na me so me nyae no ade na ekọ nti me nyae ne da na ono so on nya me sa ho no on nya me sa no ma na sa ade na ebe cross ye no ye nyina ye te ye ho ase ne esi ye abna ye bonsamo no me declare sa na so ne ni ye ne kire say ada utama awukwache ne be ma no na woni ne PF no wono na start na wo ye bibi se be ya woni ne be da na nka sa me ne wonna na wan se pieto wan se hwi na wo ti moto so offer adwen ben na e wo wutrim oh tell me more sa me ne obemba ene oba nam na wo wan se hwi bra wo be si moto so krapo wan se hwi adwen ben na wo di this anipa na chi wadi ne hu naked na beta moto na chi oda abna na o beta moto na chi no ye naked to ono a ode ne ho no me a mesumi hu ye no elder abna beta moto na chi no ye naked yes me kan sa ono no be kan say onye naked na so mesumi hu say oye naked ade na na hye no ya hu say oye naked aye ntade tenten ba ko bi atade tenten ba ko no bi o sha atade ye naked na sa na ye she one shed dross okay wo sha atade tenten one shed dross no one shed dross wo kwatwe ni free be ma no no shed dross ene e boy ni ye wie ya na akoto so no to enya kwa shed dross yo wan kwa nkodware no wahuhuru me da wo so di ko shem e die ho ho ne die sa na e be ba no wo du wo na fe na no ne boy na da wie ti wanya kwa kwa sha ne dross na wo kwatwe ne tia moto na chi entitam wa wo di ne ko sha da moto mu no opagya na tade no na dross nsha no to e da to ne sen ya na dross nsha no ono na me kan say ma don't hide things me say wo say dross nsha na me ankasa mahu say dross en den anshe no na ono mu ko da mu ho ne da moto ni mu no a wo ne ko da no wo pagya na tade na ne pagya na dross nsha no dross bi anshe no osi moto no so krampo kire say dross anshe no na say moto no wato wachi enti wo see de wo so na wo drive moto no wo see den na tade tintin na chi wo see de wo say no one shot dross entra anasem ne nyina no megitum say ne ese say ye no yenye enti the last time I'm afraid wo cry da ben abusuafo no omo frɛ ma ache omo frɛ wa che omo frɛ say kwa abena say makunu meye ne say na me say abena ne papa ane ne maame say omo ka say asɛm ne si ye me ne papa ne abena ne kasa ya twice na asorofo no omo de me e ba sa abre no krampo na me da so wo yare mu na me so free sirim e de ba ho e da wanya fie say manya 39 years hey e da nyanya 40 years menya unyanya menya hey
Eda. Oh, so person menya dia. 39 years. Eda 39 what so? Okay. Okay, yeah no dia. Omo she dan my date bi asa. Eda omo she dan my date. Because I be sure that bro 39 years. Okay. So what did be back home? No dia. Eda one master me tira se me nsre me ni abrepa. Wa u age am master. Elder. When kwane abayewa waya ne sa. Anasa wotayo ena nyame ayi so krata. Me Akoma enya nyame wo hoyi wo ho nyame onyi nipa krata saa na meka no ena se me saa dwen no eni metrim kura mame metuma aka se saa de no me na me yere ware 23 years ni ono onim esu amewo saa sika obo omo boss no me manyi me sika kapre ono ena yi ne bottom oba no okay. When you are worried, say how many years? 23 years ni. Ufana chida. Abba. Oh. And I buy you all met na ho wo koye ne papa. Mama, me yere otomase. Me bon pa se me si dan bi, me si wi a me de beche me yere. Me ne wa ye nti. Waso me mu papa. Na nuoma e cross ya ba bia nka ma dwen krampo e kodae no. Ofa, aha me. Asori for to say. Na me ankasa no me kan asori no ho. Emra no. Say yentumi nsen. Say no kure bi wa akiri a eye den a ebe profo. Na enokure wa akiri ne say elder akure mu so ne nada. Unu obi kwada na se bi nsu kogumu ebetimi aba say obetumi anyam. Aha. Enti se de ba nsi ye die ne no na nya oba. Wo do wu ne nada de bata anya ode na wa yuti afiri mu. Eye wo de anso anase no waje wa de no wa hwe ne sa. Wo be hwe no. Me hwe no. Okay. Oh, say ye media adan. Okay. Me hwe no. Wo be hwe no me da say akoma 87.9 F makoma mu nsem dwumadie no a ene waso eguso ada wutie. Ayiko seasoning powder, Ellen Spice and Trade Ventures ye na de aba. Enu ntimi so wada ye wa Ayiko beef seasoning powder ho, Ayiko jollof seasoning powder ho, Ayiko stew seasoning powder eno so ho. Enu nti channel so na ma wonsa enkebe na waduane no entumi nya de umuka se wo restaurant wo choba wo hotel aduane no orders no bibia enye kama. Ukodwane supermarket mo enye na 0244 160750 0244 160750 order mo na mo kanya mi asem kira yan Bible say wo ye bone na say wo paamu na wo ka wo bone a nyankropon de chew elder adenti na wo betena ase na person de nukuresie yan say bia wo ne nada ye bo wo ansa be ka nukure na person be me fa nokure ensie mu me fa nokure ensie mu mfa nukure ensie elder na so worry wife enya simple 23 years. Okay, 23 years. And pa, mo ba penny won fi say. Wanya Akoma FM. Oba penny anya 20 years. 21. Yeah, 21 years. 21 years. More am I saying? Yeah, almost 6. And I will say abena so MFA saying. Wo hwe no 22. 22 years. Ono na kai mo. And I will ba penny what 21 years. 21. And I water tonight. Oba penny me pa cho mo time is mama. Elder so 39 years. Ne ba penny what 21. Muti free me ka saying. Na ya den na ya bra junu mu na obenya 21. Na 16. Enti ada we 16 years now our wife. Say 18. Our wife na 18 years. Now we 18 years. Enye work e be so asma so work. When we say date ya me de amamo no e ho na mo tete free. That is also oba penny what 21 years. Yeah. And we so what 39 years. And I'm so want 21 in free 39 mo. So I know. O monti free mo ni hu age no 18. Okay. And I ben oba penny what 21. And we were 23 years. And I be come you. Enti say oba o no ba na die yo. Yeah, me ba. Ono ba na die. Yeah. But na nyewe ni. Akoma Akono ne be hye wu mu. Akra na o form no we nya kono. Anya kono na dey. Ada nya kono ye dey. Na do no na person ware ne ka yire ho. David na elder will be a wakwachi will be wo ba won ne tie akwahye bemba dem wakwachi no bemba na dia wie na so de ne bas ba me na fada motomu akwakwe no asem we asem asem
wo hwa ne asia na wo so de na fada moto ma da na watumi akɔre akɔrei wa bra no on shed dross mpo yes wo pagya ya na de fa ho etiefo dia du no ntia da ye be ye die ne ye be ye die ne papa ti ye be twena ba ono nti na me wa ha bo awo ho ye be die ne oh so ono na me ka say asa anu ma e course no nyina mu no entumi mfa nhyɛ me kon mu sa a ebu ade a nkwala 6 me wo kwala 6 ade na ba kon be ka ho a me di ono achi na kwan a omo ankasa kwala no de me fa so a ode kwala we hyɛ me kon no de ofa elder di mu wedi wo so de akora hyɛ wo kon eya 3p garlic Mr. Masanja tu wadro wakochi oba wo obi dam wadi awie wo de ne ba so so fa akodi wo kwe nya djuma nya djuma da nya djuma because nya djuma wo ne da ba ko pe nya djuma mame say ma woro ne ho krampa me ne na ada oba mo ho ye hu o ampa aba anti mi treti pa mo ho ye hu tu odi adi ni twiu se no on shed ross na adena amano yesa adena amano yesa omo ye de yesa se wonyim wi a ne onni ho hwe na wo pese wo hwehwe na wo de ko hye no Akoma you are a confused man, let me tell you. You are a confused man and ati akonya ne so ma me ka no kranchiro se oba ne nyem wose wunnim ho hwe no de aba be hyew. You are telling us say one ne da ba ko o say ka che say wunnim ho hwe no de aba be hyew and na dodo say ne ma ba anyam sex exactly yes it is a one ne da ba ko a e betumi aba say nyin say ne dia na wo ka say eyi ema mutumi yes as obi nnim kura no a one na da na one na na me enka he ima no na me nko one ne da ya na one na na won say one ne da ya na one na na elder answer me don't trace my question no don't beat around the bush elder yes one ne da ya na one na na e woda moto ni mu no one ne da elder one ne da na moto ni wode ne ba no one ne da me ne die that's it 3p garlic Mr. Masanja tumwedo no mesa wada bomodiana Emma wonsa growfine about tonic amansanya gia tumwedo no Dr. Growfine was what the cocoa na ye growfine wonu matu untumi ni di woda na dwa untumi na wonai no nsa ye tititi anapo krasa eye menstrual disorders ade wo hia eye growfine emma moja no die frisa ne ye nipadua na growfine Mr. Bakore na ka ba ashtam room smart bobo as Fredmans apidan pure leaf chemical ne ba shop mo enye na Dr. Growfine number ne friend was 0244 596532 0244 596532 Raka Clinic Limited Pakum capsules ya dia bedwa emema monyenom Jenica 442 and also any ode pua ene ho ne manyina obebeko Van capsules bema wojoso no ya se prostrate ya dia beko Medfagin capsules no bi na eboa ma moja dia frisane ye nipadua no acute sciatic pains insomnia arthritis we ya dwumade agodi for ma ne memei modie Medfagin capsules akwakra ne abrewan mo ko jogging no pa Raka ye wokumasi Babu station on this school house to give my friend 0248 88 5040 0248 88 5040 etie for ye twa nwa ba na mom no ye ba ne ye the second story na eto aso ma ye nhya sembi elder awu 6 elder mebo a o mensia enti ye ntumi nkasa wonwo but elder mensia na chiri no when your problem e wo be ma ho sabe when your problem yeah ekira say wontumi mu biem dabi yeah ekira say wontumi mu biem tie me question ye wo sex ne wie ye no when your problem be akọ hospital ya ka che wo say the problem means no wontumi mu biem dabi bo mama me da say tie for ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso Akoma mu nsam me de number na mamo e na mo ka say metumi hu wo de no de ye hu ya
enti me haw ne say akwala no ba bia o hye bi ano mo hwehwe ne kire kwan na mo mfa no mpie mo mfa no mpie na yanhwe ye ho na hone na make me aka asem na yenye DNA pa okay enti no wo say asa akoda no ni di the same abena edi anto abena na nanim abena na muso abena na muso na muso na nuso na ngmen na ngmen so na ngmen so okay enti wo say abena na ngmen so no eye dan na obetena won chen yo akwala no sane medical ka no eye se omukọ galanse ase ba ko wuye no omo se oda asunsun bi pampam no enti ete saade a o metena meche me ya sorry panyini you ya so I was sorry ben a Pentecost sorry ya enti o metena menchen enti se otena menchen saa hunahuna ne de emba biem enti ono so baaye no saa no ma no onye saa biem enti akura no eye abena no awofo ene de akura ne brewo abena brewo omo ye nipa num anase ensia na wonim abena awofo dada minnim omo ne siden na wo na omo de abena ne omo brewo se bibi hunahuna wo mo ntina mo ntina ne enti a omo de bre me se ne ono ne owu ye mpo me na me hwe so ama yasie no se wo se wonim wo mo sa me ya asore panyi nti omo kwa ma asore omo kwa ma asore na asore no so esemensa awasa abre no mu wo krobe so akosono eno jura akosono ba me ko regime azim yanko akosono ya na sese no omo nte hobi eastern western region ben western region asam ne kan say western region ti kro na wo ho no e di akosono okay enti papa no ne ma no na wo mo ba wo asore papa no de o ma asore ma me no na e ba ma asore to aso nti enwan mu na de beto wani mu say papa no ane ma me no ane ne papa no ne bra panyini ane ne nua ane ma me nkasa plus akwala na omo ye nipa num anajo na obi ma me ba ko bi ya frɛ na akua ono so ka hompo sane ade ne ye na omo so wane de ba okay enti omo ba na omo se wo mo ba bena ne hwan na koye galamsi ebi ye saa bra no de na omo nya fa mai bra akwala no akwala no wuye no na omo wo fie enti owu ya chi no na omo se sane owo fie a saa hunahuna no sane o se ba ko no ne saman no hunahuna enti ono de on betena me nchen abena ko galamse ni bi ya okọ galamse ni bi ena ni nua ko wuye ena omo ba fie enti ye sie ni nua no wie ye no ena saa hunahuna no etata no wo ne fie ho ena omo se ete saa de a on betena ye nchen enti saa kwan na ofa so ba abena omo de ne ba no wanya fie sen ono de mintumi enkyere na wa wo hwe no a na ubema ne fie okay abena nkasa wo se 22 years or 22 ono ane kan okay na ne papa no so mintumi hu sane ono no o kan sa na o kan ono ane kasa okay enti abena de na ne maame eba sorry wo Pentecost na bia wo no ene ne ma no eno ne nam so ama ne di hu wo de ne ba ne bre wo sene ne ntina yes okay enti abena betena ho no de na course a ode nyinsen baaye yo okay akwala no mintimi hu ne ekoso na ne minnim ne se dana me beto no wo boy ne nchen no dana na me di hu no na so se boy no so me frɛ no e frɛ ni nua ba ko ka ho e ma me yere so ka ho na me se akwala ya me hu no wo wodam yi se bibi ba me nyaawo na ni nua no ka kire se ampa ni nua pa nyine no o sebe ono no oka ba bi na se ya a week we ya na ombeyi sa abra no na so ne ono abena wo ho no de owo ho na o se ampa ono abena wo ho no de ampa se kwala no se onyema aye nokre o diska 2 million how na diska 2 million sa boy no e de bre abena e ma abena no yi sa sika no bi mentumi hu ne o de ye na o de ma yire enti me yire so akire a yan hu won no ne maame e beje sa aska no ena ahọ na me fa so ball na mane se a wo behwe a akwala ne nyim abena bedi wo ho no omo betena wo fie ho no
dan ben na no wodamu kireme mo ma odan damu ono kwa na da ono kwa na da abena no me ma wo ho enya ono kwa na da ono kwa na da ono me ba ba ko oba na beba bemba oba ono no na da ane me yere ni nua ene da ne nua kuma ono na omoda enti abena ba ho no enya asan ansa na wo hunu se wona sa brantie bi no ekọ out na so sha brantie no dem abrantie no a moso wanyem abena no abena oji abena tena wo fie no edi san ansa na wo so ono na abrantie no adi boso me nan ana ekonum na ono achi no na medi hu sa nante na omo nante no wo hu no kwan be so ahọ no na mefiri ba bi ba ya mehu no wo ne dam owo ne dam no mo ye den ahọ no de me koto no de na me se abena wo peden wa ha boy no de oka ne pefe se abena no aye ne bibi ne mpena saa na oka na me se na me nso mennim obi kurampo mennim se abena ne no wo ho saa saa bre no na me di hu na boy no so me se enyimra one ne nua na ye den embra omo so bai omo bai na wo hunu abena wasa tebia nim akusa bia o hyehyehye bema na ote ben mo ote ben mo bia mo fie no galasefo omote ben okay wo bo abena ebusuafo amane ya se akoda na amode na ba abra me Pentecost elder same ne ntena no woni abrantie bi twempranti se bibi kosia tibuntu mo ba na fo saa abra na me be hu ye no na nyinse no krampo aba saa na meka no ono na me frɛ ne maame ebo na mane se abrantie wei no abena ane abrantie wei nam nti me frɛ abena maame no ebo na mane oho na ode ka kyerɛ abena de man kan kyerɛ ne sɛ mebo saa asɛm no a kyerɛ ne maame nti ho na me de bo ne maame amane na ne maame so bisa ne sɛ wo de wo ho ɛhyehyɛ mema me sɛ wonyam kwan a ofa me yo me de na se amati for no me se se de babia se asem no enwie yenwie babia mo besa asipte sande ebe ya ebetia na ye hu na kura babia no kura wo okay efa emoja no okay Daniel try me kakra wo anim ho na afa ye wi a ye mehu ntutu ya ye be ye na ye de ahia no okay me da se aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no a ene waso eguso awuti achemfo baba Bible Center kachi ba no pe ba kase ba kansa ba eto ba no for ba spinal cord ba sasabro mo ba epilepsy ba gonorrhea ba stroke as say yade a me bobo so nyina ba achemfo ba obetu ase deku uni how kra otumi sane nyina na emom no eni yade pe na achemfo ba se wontumi ensa enu tinye Akoma se atonso agogo hospital nche tema community system na shibi obemba west class fracture for ba 0244 083482 0244 083482 0244 083482 na fe onye so me pa cho yako off air no elders mo kan say di nti a woje achinye me kan kire mo woje achinye ne say what the shame but ne unsuo no wamum enu nti no insist say akoda no enya ne dia no Pastor Julius off air no kan Marco yamfa na yiri ntumu ana okay no problem yamfa na yiri ntumu no problem ne yiri well say obaye we ya so you really so be kasa mama yanko Pastor Julius ma atenka de enyo chese ade we kan wa e bia wo bia na akofa asema bro eda yegu ayi Pentecost for ni mase say na anu ya na masori ba kofa obisika 8400 ana ade koma ni pakoro kire se nkire na ekoye nti Pentecost atimonim kama ma omakocha ma office ni akochia no je se kumase ne ga nkran de abrante ya koto ba bia abrante na koto ba bia kire se wa hye Pentecost for ni monyam nti nka Pentecost elder so wakofa akwala se woni na abetena se se woni ma me kwa na se ni ntena se so wa na we gu sama beta na se ewu na esi na ye yinte odi abra betena me nchana me tetewa aferi odi ko him se
ha wode ko hem se de nko a nti mama me no a chire ma adwen kakra kire se woni akola da onfa wo ma radio so na wo na ada yare ana na no ze me kan ha se wode be ware oba wajimi ana se be ma wajimi nka fa ware baifo me kan na mo ka se dia so fo wano ya do nyama no na ya wo wode imagine pa enne pa so ko Facebook comment o pa se de onkrofo si ba ayi ni ga de busuani bia fra okra se face camera se wa do wrong se me ba radio si se mpese mpa die ne ka wo be na nka wo ba be ka se menene na ada ozu ma busa wa ozu ma didi ma dipena nyense ne de nyame de a ede ne house ano Akoma FM afekwa do se o de hemu de engum eda yare eda you the craze you are not normal oh na se oh ebi na make anti we se be Jimmy Force ano ne yere wo huna mane che se enfonso ku obe ne wiase doso ne yere ka so be correct ne sesi a one ne yere benya problem because ensema eda ote ye ka ne sesi ano nyansa biye ni yen ka no krenchero nyansa nyansa udia mesenka ma akwala no mum amfa unko baby say ni nkedi abeyiwa no na nke yemu sana de kasa medi ba ko akwala na onu wo ye ne bone no a wanyem no mfa unko baby a wo mu be sia say bese me di ne me hwe na me hunu nti na betena no o ba nso na are you normal mama emema bi wo ho na ma de mo problem tre say de bi am kasa wo ware sebi oba jimia na be ma nim nyansa obetima control na teteno ba sebi wo kuna jimia o yeda control no o kokko be kasa wo mu ade o hye ne so e na wo tete no e na oba me na me ware wo nsam fun sa e bi na eda de aba betena he o gu Pentecost fo ni ma se o gu asori na ni ma se ara na Akoma house a okay Carnistic Ventures ye na de Zahara enupa no ewie ye de na metama so enti me pachowane enti bomodia na bomodia na ma wonsa enka Carnistic Ventures for Zahara channel na G capsules no bia na wo ye bema gonorrhea syphilis sansa krokro egu bema ho ama wo bema no mu aye mbre ntimi mo adwuma wo ba odepu sansa krokro gu bemu wo ba ho se prekese ama ho nya kono ama ho nye ama ho jinsemo wo die ne se obeto Zahara channel na G capsules no wo fa G capsules mienu Zahara channel yensa na wo di anom kodi padua ni mu a sa yade ni na ebekọ omafo di wadanse doso wo si kodi wadanse ni bi sa so na Zahara man capsules bema wo bema mu aye mre na jesa ni man koye kosinye ni masese no jemu no wo so de ye Zahara man capsules so hindi e ba me shade malaria fever typhoid jaundice wo bia wo dware bia na ne honam ye ne here wo de eye hindi heba me sha no ebi na onso watumi ama wonsa aka bomodia na ema wonsa nka Zahara fo enu payibi na entumi emwa o na nakua mako wie me raho pa na adia na me pese elder eyenie nanka me pese elder kase asemwi aba na me yese mako fahindi 0246 348334 wa Zahara man capsules India ba mesha Zahara mesha no G capsules no 0246 348334 and 0248 569335 adia medi elder ho yaw no elder wa betena se wa kan asem no dada 3 weeks nie e na wo baaye ho e na wo kirekire mu a na wo kan wa asem wo kan bibia no kore enti nkane wa betena ha yi no aka kan nyina no kore mama bresa wo mama kwa bresa wo de wo ha na wo de si ha wo de fa ha na wo de awo ho wo de yesi ya na de aye ena de ena to ena dai ena he ena ha na elder edi asem na wo ka ne se ye ma konfra o ada no kro ka cho se elder anka asem we die nka wo de jai to ho ke ne frɛ o onfra wo obi anya ntete wo nti nka elder nka asem we die aka fa to ho ehunahuna wo wo twa ntro wo mpanimfu anim no wo yiri se mutuma ase no nanka opese ne kunu ka se ade no yaye eno an se ne kunu se media owo a eni ye behunu owo a eni ye behunu na ade no wonim se wakọ elda ade a obi adie emu anya otoroka dabi akwa no wa hurum wa nyare wa anya muhwe
Hey, to cancer, sir. And I ever got it on a corner. I can't no pentam to the dress. What pentam the dress one share? What the no, sir? A dear crown, her elder. I didn't want to worry. Jitum, Bibi never elder nor Bacano Corenano. A crown is one another. Jitum, many what that. Me fa will be a brow call bearman and hoban, Miss Mijina so a bobby. Come on, Honton, say winning, idea how Woodrow, say girl no bet to me, your baby, Fissa won't penny for you, Mono. What's a girl no far one Canada, and I'm an Natsana, my any papa, and a debay, no credit, or cow, who told, I'm on who sow, Marco, young shem man, so swa, almost so ha, so for one elder for no Mushamu. Ah, yeah, quality, Mushamu, a man said that near Beer, near Dana Yaho, near Topso Yaho, near near the church wa mo musu mu hwe ye mo na mo kam ho ana mo so so ato for mo hwe ase quick credit se bo mo dia na bra fa Ghana card bra beje bosia quick credit yo bosia quick credit Ghana card bosia fa quick credit was 0596 920833 0596 920833 and 0302 03 0302 20 0390 0302 20 0390 na just won so akwa jibi evangelist Marco me yura ho kakra na aya futu na ye de ma ye ne aye si gina ho no ye hwe yi na saade na onyame boy na odi akoshe ma no center ina perimeter ho no ina perimeter ho bia so duru ho pe ya no penalty Akoma efe you show red card you show red card person be the tackling from behind and no referee ko hwe wanim kura and once we you was in check nti striker bia duru ina perimeter wo ye onyene waka ho ho na woduru no odi hene eti ye besre se de nyame ye ma no so for makon awrade fa ne kransie o ka sem bi kire wo se be ma wo se wo den se die ni agoro wo ba ho musra wo so se die oba wa bodam onware mfie du udi agoro odo betofo you very careful enti asofo no ya yenye careful wakochi obi odi ne ko wo so shatade tententi tale no so no on hwehwe nti moto achidie wotra moto achi a hu se oba bi ti be ma bi moto achi a ade ba ko na mehwe de kokko na wo de ata ne chi de hu se current nkoa moto rider won tese ne hu mete enu ana ya da sa no se abede la dwuje nya yeka ye duru dem ha preko da bia ye dai so no enti ezese ye goro ho egu ni mfoni mase egu asofo ani mase egu president ani mase he na no se wa bro ni jimi se mo obeka che na nado ade ye se ye no kura mponi o so ho enti ye hwe ni yie no bia no a watra ho ye sere nyame on share that na on san sori nyina bio na on twa akiri ensese osososo e na de ko onim say nya wodia but force won famra ne no na menti ase okay I don't think far Daniel ba me malaria fever typhoid jaundice so na me ya ho na mre wa poso ya Dani to ne ba me sha woni moja ko ficha wote ya wani subrewu me se wadro no Dani natural back houses me ma muntu so sisi ya de wadro no be ma mu be ya den Dani ba ointment obi afansa on ficha ya so na ne honya den Dani prostate all capsules prostrate ya de me munnom Mr. ba Fred Mensa ba samen ko ba pidank adom chemical santa se Fred Dani Ebe trading center was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 Nana Kosia Pokria Osiakotu Engwe Ma yenche tiefo so for say I can't think far I can't think man just me talk my confused they said that papa na ya confused no elder ya confused papa asam no fa kosi ha no de akosi wa hwebra wa bransa no wo ka no krese ono obeyada enti na me da na me dwen ho ne se obi a wo se wo ne ndada ana obi a de yemfa se wo ye ne papa na oto nche na so akọ hu ne se obi nchen a ada na wo so obufua na wo ka se afa na kwa akotwa ho se wo ne na wo na enti ase bia ni me ti onya na ma ye confused na eba wo de wo no na na akua be so me ande wo na ansa na obeka se me nada ada na that moment na ne penifo no ko so wo fashion si o yere ada na penifo no fe wan ka no kre na nka bia nka ho na akra nka chai
we ye nyina na ye soso ano se de be ya wo ye Pentecost elder nti wanim ngu ase na se wanka so abeje wanim ngu ase dia ene wu ko fie minim se ya obefa akofie ma wo hwe ntro nkwa na otwitwo odikosia na odi abesia na obe woto wa fra o se chenchina abeje wo ba ana de nti wo ha ono se ya nti na asori ko se asori kwa ya di no because asofo na elder for say ma de o mo show na mo so mo ni self control me ma me hu ne se na ono akra ne twempna dada na one ne dada na ebi okohu se wo be ma fofo na jealousy abem enti na ebi anka obe punish ne sa ada no na punishment ne yese ene emenyim okay so enti me de meka ne se asofo ne elders na ebe na me hu se video bi circulate ma me de be send sofo a otwitwa ne be ma ko send na asori ba ba bia wakopie dem ho na bro bi a yabo no azofo no se munya me som ne se na mode ko de ene abonsam jem no me se ye be do so pa o yesre mo sum nyame a mo me nsum ne ye na ye njai de ye cheche no wa fom de na so me se ne se ontwa so ye mfa ba bia mbrɛ o ye mfa aka bia mbrɛ o twa so na o mansia no kopa ayire chew kopa nyame chew na kopa wa asɔre ma na wa asofo no empenifo kopa mo chew na ye nsese na bibia me da se papa apa na na yire ye nkwai na ye ne Dr. David eni komo ye ba second story no ye mfa entro am so about 10 p.m. pepepa Onua TV be repeat program you live at the amount 10 p.m. na fe 7 p.m. so OIC be repeating the 7 p.m. at the amamo na Onua so repeating the 10 p.m. at the amamo na at the information center Kochia Feti and them Big Love Radio Spain and them Otaibo Radio Modern Ghana USA and them Sapa Pepe so and na OPD Radio GH UK and also one more day atumo Bet Max Salon so combine and also and them Doctor Miniaba family to the young question down. Say nano me say we je 180. Me je 180. Da wo 360 no. Na ura nso je 180 no. En ye kwaka bom. Enti na wa no den. Na wa twi me fi ma basa. Me am who say fem no osro. Say e bad say you ho. Wo ye adwuma no na se wankasa no wo ye adanse dini a ya na ma adwuma no eye de. Me ba sisi a mo security yo anim ho yi. Ohu mi ano se doctor waduro na ye adwuma ama me dodo na me so opani ade ina ode ne nsase yi kire me se na ne nsaba no ba ko pese yi na eye ne ya emu akon akakra intimi ntene but last week me ko no sa Dawood ointment na me de kire wa fidie so no na me de ma no o se ode twiye no nyankopon tumi nti ene ne nsa na atene na abibidro esense o my Ghana ya yesu yatra ne nti ena ama edi aduru sei enye sa enka aduru a wose yenom eya abibidro on say me nua bade bia obehu me na me ho dendende we ekura me onim de wom eye garlic ena we nunum ena ewom garlic nunum ya nti me nom nsuo fufuro bia age se we okay nti de bia me nsore nhu se me yare but yeah yesu yatra sa ma bibia ye sochi na yare kuma na ekum ye obeka se tete no se mantemu kura no se ye ka se obi awu a untimi nkonsuo because usuro sasa man na bechewo se school na akọ na ye nipa ba miensa nkoda no mommom a unko but enne uwu aye komo ama se bi obi awu dedem kura akoda ketekete kura wo fie no ebe se okohwe sabe efunu no adintra suatra na doso but Dawood de me say yenko tete no sanko fa yenchi na yenke kan han on say ointment bebre odwaman so but Dawood ointment obi obeyisu bia na odi ho adanse adenti na menu aba enro doso na Dawood de yenko ade obi obeyisu bia di ho adanse tete no na ye obi pra ni ayama duro ne ye de akekere no ana ye de adura wasa no but Dawood de me say da bia ya ba abefo de a yemfa nko abefo kwan so ena makeka nhaban ahodo nan na ye wokwan bi a ye fa so yi aduro na ewo mu no e de ye sade nti me fa sa kwan no so na mayi na me de aye srade no na ye se de srade na ni sitie kama enti obi a otie yen bia ne obi ohwe yen bia no eto Dawood ointment na enye ne hyehye na ewo mu no na esa yade o hyehye no yade gu betimi ne bia afra mu keke nemum ahaban no sampase Dawood ni ahaban de a ene na aduro na nkasa bedi ne ho adanse ene se me bayi adanse
ɛtoa me saa Akoma FM ɔsɛ wɔkɔ nkran kɔpɛ bi ato wɔnya onye bi nkran no ahyamanfoɔ no nyinaa ahyɔto hɔ ɔmo ɔmo wɔtɛma ne ahyaman no nyinaa ahyɔto but nyame yɛ adoma Monday ebi bɛkɔ but ɔkan hyi drug lane no ɔmo nkɔ halus heba sisi a ɔkan hyi drug lane nyinaa halus heba hɔ nko ana ebi wɔ sisi a akra no ɔnkɔ ɔkan hyi drug lane ba ɔkɔ ɔmo bisa halus heba sisi a hɔ ɛna aduro no bi wɔ but every next week kɔ nyinaa no Kings Walk na wei ọmọ aka nyina nana bo ache mu nyina tenatet mu nyina yede bi wa komom but esi ade ukọ haluse ba ne kra na ubenya bi ọmọ wo ashama ne de ashoto ho but next week ebi beba ye fa number ni tudwa e bia no onpa kro pese o kire no ho yo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 obi frame enra oba bi na nadansia no boro madwen ne mente ase so sɛ woyɛ aduro na sɛ aduro na nkasa Dawood ointment ne edi ne ho adansie sie ana ma anigye wom ɔse wawo ɔwoyɛ na ɔtwe mienu ni ɔda faako ɔmo yɛ ne CS after CS no ɔda fie ontimi nsɔre mpo no wakeka ne ho nam nyinaa yɛ ne ya eti yɛ kasa wa afidie so sɛ ya no ɛna ne kunu kɔtɔ Dawood ointment ne baako pɛsɛ na ya na ɔte a na ɔde asra ne kunu ankasa na de twitwi no ave edi 3 days no o se doctor waduro na da roma sisi ya mitimi sore nante oba awawo na otwemi no ntimi sore nante no enam Dawood ointment so sei ene otimi sore nante okay Dawood ointment aya dance ya me no kase me phone so sei e brentra yesa anka me video bi a kire wa opanin bi a ono no Dawood ointment ya ya ma no hwe yes hwe otrofo na sebe o se na dance ni e wa brochire hwade hwe enya akokɔ na obi de chemi akokɔ na obi de ma no na story ni nyina ne se enke yito so next week ye be yi atoso am obi ehu unim ye ne story a oka o se na akokɔ ba na akokɔ no ne maho ye ne fe pa hwe akokɔ ba mu ye odina bra mi sa akokɔ no ne hwa ne sa akokɔ wi okay na oda story na akokɔ na ni efura ontimi ye hwe na ne ma ne se da ene yenku ne na o se da bi Dawood aduro no manya gidie bi se me de sra akokɔ nani so a nani ne bete audio no nyina wo so okay na ode sra akokɔ nani no ampa so ade kyeye no na akokɔ nani na bie nti akokɔ na to kosua ahwia ne kosua no akokɔ no ba no baako wayi na bra wo no na becheme nti sabi o aduro a enipa yusu na sabi mu akora ye de ka omo ahafo krobi wo yefra otete kwa obi aponche da ho aponche na bubu ontimi nsore nante na papa na nya gidi akote Dawood ointment de atwitwi aponche no na aponche na sore wo da ho na wo kotodwe na abubu go na me kotodwe enu ana bekume me yade de me sasa broyi ade ntina wo se nipa ne tena wo se number ne tudwa ma me 0244 88 Dr. Dawood number no 8864 37 Dawood 360 capsules any Dawood ointment in an antibum obi sisi ye ne ya ama sebe onam wachia ya na ni sisi no emfa ho ne baby aduru bia no oni onka na akoma nto ne yam oto Dawood 360 capsules no wato Dawood ointment onom capsules na anopa ene anwumre no de Dawood ointment na bi atwi no de bi atua 3 days bi on fa bintua oda obeda form Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no kotodwe ubu an kotodwe ahono wonse ye wo obi sabi no nya ananta but o nyini no mfie be said you 50 years rekono na ne na no kotodwe nti na echia onya Dawood ointment anopa onfa nsra kotodwe ne so na onfa Dawood 360 capsules sei na onfa de onnom eno so nka ho a kire anansa se kotodwe na chia ebetene nipa bebre omo wisu walking stick poma but enye se bia enyini o eyade but so munya sa drum ye ni we Dawood ointment any Dawood 360 capsules inshallah said ye sitie bia no edro we ebeji nipa no living testimony na ebutu abrewa wanya na ni sisi ozina ni sisi ye ne ya na so complaining ni sisi Akoma FM yeah na ni ye nsaka Dawood de me de chair no no exactly sa me ba fidie mu ase onza me kasa wa fidie so aya na vem no wo soro pa medro we ya ketua bi o we ya na nketua na Dawood ba hospital no epie dia anhwe asem ba Dawood
360 capsules no me koto obi no yara no ma se da yibi ache no because me nim say adanse beba me ba radio station be program say ya ebi wo me ka ma na me de ache because enya me ba obi anhwe manim but the sense say eye ninti no hwabere wo wanya emfie maako aduwotwenum 85 years hwe the Dawood ointment ayama no wo de yenkotie mra Akoma ayama me ni se me ko ba bi ko je duro na do na ko je ye no me ya da wotwe na ni so brimi me de ko ya ma nkoto no na me ba me na de me ko doctor me ko doctor no ka kira me se na me de aduro no wudu me se ye no ko was nyame nko ase ya de akoma ya de ni ma ni na bi enu so moja bia wo na nka odo na me ba ya na FM ya da wo me ti ne radio so se dure na me se be to bi matra ma be na me to bi try na me bi chi ni na ada me di chi me dai e fi wo ko me di chi sa me nanti nso me tini nanti nsi adure die se me doctor na dia go ba kami me ko to gegu fo ade awa ya mama ka me pene ni du akora ma be na madana me hia no a kama wu me no wudi ni say ni mama yesewa oh mami ya sewa na dance wadi na answer na no me number is any 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Vodafone is 0201 681 717 na aduro no se wutie yen ana wo hwe yen awo nua TV a ba bia yeton aduro bia wo man Ghana mu bia no wo de wo kwa so pe Dawood ointment omo Central Region Greater Accra Jeff Heba ewo Mankesim wo frɛ na wo pe bia ton a obe ma bia ton sanso na wo takrade amen sanimdie Sir Charles Christ the answer omo nyina ya wo bi wo takrade wo Northern Region 5 Northern Regions ni nyina aduro no ebi wo ho wo wa wo Broni pharmacy ewo wa aduro no do sopo ewo wo pese o tudi kra koton ebi wo Kumasi Danny Heba Fred Mens Colinac Samenko Apidank Habme pharmacy Saks pharmacy ukomo ye mo he ya akra na Kumasi mo won say your Saks clinic and pharmacy uru ahwa obenya bi ato Ghana ba bia eton aduro bia no so pe Dawood ointment Dawood 360 capsules me das mini aba nyame ensha papa doctor afei ye fa second story no ento so Mavis Teria ewa hase ya yene no ebedi enkomotion nso mame se ene wie ka fefe capsule sam egusu ada ka fefe low sperm count be ma waye mbre wo de boss wa 1 minute 2 minutes wadwe so nkrumen sansan krogu be ma no ade chede se be ma no ehie wo banka bone wo ho wakosu kumenu no eho nwi da de bi afro se chaw ana watenka na atekoro mfiti krom nye de wunya ye ka fefe talala takwa bentra sabasa be ma Daniel bakwal na apidance ma de bo bo ase usko bi nkoko for Harriet was 0207 183 819 Black Beauty within the same Pacho Mavis Teria your friend Maa Akos ufri hine bae Pacho me fini nche ni ase ufri nyache ni ase ya skwa Akoma FM studio yetie Pacho ewe ide mbaya enya bone me Akoma FM ene wo ye ni afenu George na mne wo ye no starting no nyinse ne ko ba ye na papa mu de ko tu nanim no o ka kire mi say oni abusua enti papa eye se yanka hwi enti akire ne hu ne bra ba ko ne bra no kro wu enti o ba ye na obehu mi na obusa am se na me de ne George na me ka kire ne say me nipa no no na mne na anyem na o se ni nua ene no na ye panyini enti o me ko ka kire papa ba ye na papa be pie su na papa ka kire ne say nya na wo si wu ni abusua no enti wo ne bra na ye ne ya osu tasem no say o ka kire ne say wo ni abusua no hatam na busua na mnim ne na chi ba no nko a na minim no Akoma efe ne wo ya wo ye no afi edu kakra no neska sem ho ene ntokwa da bia ntokwa na otimi bomi obomi na papa wa kan na obom papa so ebi ye be ma ne ye dan obomi na obomi na papa ko kan na abu ni su bi na abu wo papa bi pa chan seriously pa chan e ma ye ko ye fa ye de ko police station on my phones me ko fele me ye de buy ya no na eno no ntin koda ti e said the one na second one sa buy
ba ye no ene ye wo akra no ye wo no so na me say nya hu na bisu e chi no obefa me say opese me ne ko bebia ne bra mo wo no tim ne ko ne bra mo wasadum kwawo e ko tena ho no nya ne ye kwa ndie ne mu odin so eja na mo bisu ani bi amane me ko no so man kan chi obia man fa na easy e wo ho no nte ko duru ho no no e na onu nu jan ho se wo ko akra ko ye adwuma aba timi me ntena ha na me ne nkran sa time so de na ba no ma be ka me ho na me na me hye akra na the same time na me so me hye me de e wo ho no ye ko ye no me ti won me ti won e ma me ko pa adwuma na me so aso agu mu nyina wo me ko pa adwuma mu ba moni na me ye me ko pa ya me be ye na ne bra na chi ba na ka hwe se ada se me tusu adwuma na se me tusu awale na me ka che ni se me tusu adwuma na me ja awale ana waka che me se makasa awate nti mu ho no boy ni timi from the send me sky him say eti George no wo boy no mi fa chan na na wo mi fa chan mi send ni sky mi na me ye mobile money e wo wasadun kwa ho mi fa cho de mi obi na farm adwuma nti adwuma ra na ma me ma ne bai e ma ni hu no because also woni me ye hoho no ma betena kulom ho no e ma me de me ba na papa no ni nua e ko chi adwuma ra no ko obi hu na ko pe adwuma ne ma me nim ne da ba bia wona ko pe sa adwuma no e ma me eti ebu ho no ma no aba eti adwuma ra no ma ne ba ye no ne sika no a wode ma me no so pese boy ni hu ese sika no se no wode ma me bo so me eti ofre boy ni kasa ma boy ni so ba be chia no enti last bi na me wo ho na me frɛ no ne ye ko na me frɛ me ba ni nua ne ba ho no ofre no na one ne kasa no na me tese woni oba e kasa me te ye no na me se was me na one oba ne kasa nti me se me kwaje phone no se George va na ma George je phone waje phone na me se na wo George ho na ne kasa wo phone ne so no wasi nyu obi na me se me te over voice wasi nyu obi na me se me ho no me te amu ame ti me je me pay no na me ye ma adwen se me kɔ akra ho na kɔ hwe bia wo te satan so na ba no ma no e wo me nche na ni afika kra eti no ni bia enkola no bebe on papa no mo kɔ no ni mo ho no enti me de ne kɔ ye no na akra ne kɔ kyerɛ me se efie wiem na o pati pacho na me kɔ ho da na me nim ho no enti ode me kɔ no ka kyerɛ me se efie wiem me duru fie ho no ma na me nya akɔ no mpa kɔ frɛ me no se me vis me na me se pacho ai na wo se ai George de wa ba ukunu de wa ba se wa wia ne ma e de mo adwane aba akra na me se na pacho ho no se ai George de report to police station na mbusa wo se police bay na me mla ho station be na me mla ho no na ga ne ka take on ti frɛ ga ne sa na o ka kyerɛ me se o kɔ asɔre na me muade nti ontie na me busa ye me nim ho ba bia na me busa ye na me kopie police station ho ti me kɔ na me kɔ to manim se mpachi o me bedu ma nya kɔ se mo si ma wi akola e de na ba akra ha na mo ba chi me na obusa me se hwan na frɛ me na me de number no e kyerɛ no na mo frɛ be ma no so bai ma metena wo che from ano e kodura ho machi yesima anadwene kodura ho machi ye koduru ye no me ni nam saa ni police station ye kwotena ya na mo na ma misa krato adwene ye kwotena wo che eti oba ye no no ka che so mo ncheme entum no mbusa se dia na me ma ye a mo ncheme nya dai entum o ka chere me o ka chen se o nanim die ntia waye na ma me ka chere me se wo ompem bie ma en ka chen se ye nchimi ntum fa me ko mebusuafo ho na me fa me ko busuafo ho no na me nkoye de me ye o mebusuafo na nka nchena kontinfi so onye de uja ami ene no mkan enti wono sa time na enkra na me ensa nyina wo me wo police station wono no waje enkra so ko tadwane ama enkra no wode enkra ne koye enti blabi minim ne da wo na enkra ne ko sen wo wode mo fum koye me ba che wode mo koye no ena blaba ku bi no mi de minim ne da wo na bo ame enti wode mi ku no ye adwuma me ko hye ne so na no ye adwuma no na bla ne ko si obi nchen to ba kokwa na ye adwane ma bidi ye e ma mi ye enti eche no no ko so kire ni fie adwumera na wo ye na adwuma na ma no no ko so kire no ana o ka kire ne say ai one me ma wo na me ma ba ha sei ana o ma assistant friend me line no o friend me line na o ma o mo dai vetim de me call e ho no ti free police station ho no ko ho ba chan ai ti me call ho no no na kasa didi e meti ho no no se je wo ya nwuna ni wo chamte ama wo chamte no ma wa na chamte eh no George no ko fa ha ban bi si wo chamte me anka chamte wan efie ho onya ai miracle so Any miracle. And you watch something. And no miracle. Miracle. And you also Messicaba. Intidiana no way. Manka beat mammy met to a man many suit so. Many chanting or chanting for folk one. And then I know I had the chanting. Why you abu bought a yibi.
no dia di bi no dia ahaban afafafa ho da fafa ho se o chante e won kran ho obi fie ho no enya no fie o sister je feni sister Jacinta o mu fie eti beti wo no mo ye na ade me kwa menka bi metuwa mani so jim no hye mani so ahwe so ne maame no emubufu yi no mo bubo ni bi on bo ni bi na sister ne se na se wo bae won kasa wo wonya wo hye a wa ye de wo bo na ni so ene ho no bu ngote pa ma chew na me se wo no bu mani a ka wo bo mani ni ahonhom na wo chante na friend na ka so hwe so na na se ene maame wo friend na betimi a chem se ahonhom na chen so mama sum dia na ahonhom na so mama sum dia nti wo no me bae busa me nuen me bae na mani na ho no me bae mbusa am se de na aye me man ka no kra nkyere wo mo edura amapa sumbo no de bo wo no me pa chan na ma wani hu no me pa chan na mitimi kra nhwe awia na mitimi nhwe awia bo na mitimi nhwe no sisi wansi wasu ndi e ho nom no na me pia na mdada gumiti awia bo se me mpie je se enwunu adwo na me pie na no me bae na me sofo be hu bi no de me kotu adwumem me sofo be hu no de me kotu adwumem wo de me kotu mo no na me gusu sua na wa de adwa atwa ko sister Jacinta so se wo pese me ba me bodin betu adwumem no na akra no hoje be ma no ne na ba no ma no ketu ano ka to woje ne ne ko me ne strike e ma sister no ko ye hwim pom ayi so fence was na me ko fa akra no e hwim fa fence was na ko je akra no ye ko je no ene am nini me no so na tale busei na me pamon me je me pian to na me fa mba ne bo me bo na o se me de akra ne ba on hye akra no enti minim so obo me de akra ne bae me de ne bae no on first time on fa shema enti me tina wo no eye me ya na me de keto ano so fa kan me ku be kwa na me frɛ no e bo na mane se me de akra ne bre no de ne bae no na o ji akra na me bae enti me wo ha na ono a check akra no de atoa ebe si me so esi sister no se on frɛ me kan kyerɛ me se obeso sa na me metina na me hye nkola no e ma no na me ne nkola no e ka akra ho no enti me kodura me se akra setana de me mpe me pe me kuma ase enti o maka bia na sister Jacinta busa ne se eti me ba no na boso me week no ba ma me se na so ma me 1.5 me ne nkola no sister Jacinta busa se on me ne hu ye wa ya sure so betimi scan nkra ne asan pa cho mu ye tu ba ko ba ko na ba no man ka ba cha na ba no man so kan ba sa na wo ba ko me na utu na ba no man ka ho ba cha no ba man so no wo na tie ba cha ne me tena ye se de Akoma me ho no okay nti wone me tena ye wone me ji nkra na mde o ba ye scan ma shema nti wone mo no wonsi ho eti last bi obaye adwuma wo be bia me one side wo no ma me pa cho ne nche na se apatrapa new side wo no ma obaye adwuma no so obakro mo no ohu madam fa ko na obusa no mo mi wo ho ka se ane a one ne plan na ma on fa ge one ma no de ge na gina baabi no ono aba mako pa cho beje di se that day na obaye na o man chronic won hwe nkola no na nkola na hwe mo ho wie ko school on ko man chronic ka se nkra mienu no ba ketwa no international ketwa no 2 years na panyin ni wo 8 years ketwa no international panyin ni ko prayer yi ni bi aban school ni bi wa mo mu se sidis na me na ojo di asa na ni ho ne bufu ni me dwale me ba ni bufu pa na me ko ne so no me ne no na boy ba ko bi o hyede mo e fe ni ki na ono no ba no kokko yi 10 cd beka eska no na ono yi 1 cd na ye 15 cd no na se fa man kra ni ko school atana mu se ge bia e wo ho no ti me gina wa che me tu mani no na me ba ne se ma hwe Mary no gina ho no me tu mani am hu no George huru mi na me ka je se wu se nya kokoduro be huru mi wa wo hwe nkora odi ni huru mi na me se wa wo hwe nkora wo se be gina be huru mi no nya ndie mpacho nso bu na wo se bu no me ni mienu e ho no me ye dan nso bu wa wo se bu e bro sai mu di ye mu ana me jire no se me acho me jire no se me ansa no be ko se wa kan sika ma me ma no tan wa firi ho no enie obi patam kram simintie obi patam ya ni simintie because me to the odi yamini nkofo pie hu me na me plehwe me ma enkra ni bi school me na me de me man ko to school na ba no aso de no de ko to school e ma no me ntimi hu no me jire no nkofo kan bia me ntie enti na o se boy ba ko bi de ne ka friend ke enti boy ni first kana me na me se me muti fa sa me kan kire se me nko na boy no en first kana ma me enti obi aka hwem simintie e ma assist ma me bi wo ho no no adi mu agina mu se one mbeko akotie se no kura se nya no kura e me ye bai e ma boy ne jutum se wo de ne ka ne phone na iPhone wato ama ne so phone no na ya yini wo me ho no ya yino pipes na ayi na o de hwesu e bie film ni nyina na wo me ho ti boy no ka be je me check no e no wo de share omo kan bia me simintie ti boy ne ba no se no kura be George de me ka me de scan be de be mo wa hwe nkola pacho boy ne de scan de o man kan kire me not me scan de mo wa hwe nkola no na me ka ma no tu
eti nkra ne bi school na mkoye na mkosim ko jiska ne bia boy ne nkoma miska 100 Akoma na me fa nkra ne mienu ko to school sentina ma me bisa o kan say boy ne de ne ka no ya won fama na obisa say ska ne yesa na so de ne ka 50 cedis ya ne be si da wa hunu o so misa me ba cho boy ne ka chen say waka chen say na 6 million wa George wa manu 2.5 nti dia ka no ewo ono no kie ne ho nti sese akosisa eti me ya waka ye no man kasa enti me bi esu am koye no ma 100 cedis no kram ni sister ba ko ne ko chura kra ne di ne ma be ma ndem ya na mkope eti ses kara ko eti me an chura kwa ni ta kwa nko school sese am na mu kasei onye mfesa pacho oko 3 years peninu was saying pacho was oko 8 years peninu eko 8 pacho oko 3 years Akoma pacho wanye odi ses kan ma me nti bi wa ma ko no ma 20 cedi no ma 10 cedi 20 cedi nti na nsi ya no mo pamo me ba no omo ye exams na me ka say me pe skani bi da ko chia printing fee nti ya koye na madam na ka say me first kan emra na me ka chinse madam ti se miniska me ho fa miniska na me ka chinse madam me so no wonje me ba no papa number no no one friend no wo friend na honom no o discan by the best and then o fa na plan na apeke na ka say nyemu no ne plan di kan atwete me say me jimi obekume no no ya anwurani oba no eye Mary no so no ya anwurani me jimi obekume waka no akere ni se wa ndai ba cho minim de maye no o ti mi friend ka chere me twemu ye mmoa me twem buruka why no eye ne mpena no bi ba sha waka cho se bien wasi mani abre me de was ne mpena wasi me twemu mmoa me twemu buruka me twemu nsunsuo ne wo no obi na gina ho ne odi ma ha ma me friend sister ba ko wo ayi George ne mpena no George mpira no na ka sansam na ka sansam na kire me say George na ka bibia kire no me ba cha ma me frɛ sister na okohye ne so ne ka kire no ana ka kire se ga na bi na ka sansam na kire me dia ana ye George no na ka kire se me wa asem mi ka me ne George no ana nka enti me honom no me fige e mo wa no wa mienu no pa cho me e wo ye nika ana ono wa mienu ama ne kosa de ja to aba e wo pa cha ana ono wa mienu no me ba cha o de ja to aba fi na me fi no o be kan sen obaso sa na metena obaso na metena obedi sa de na mo awo mu no ti me fi no ma me hunso ye ne ma me frɛ sister ne bo na mane me bo na mane no na sister ne ka kire me say wo de George na ka tsem bi kam ne George na nye de enka en me kwa man ka sabie ge na frɛ betime di matem otimi matem ba me di mani to se anya me man ko ho no no wo sensuo na so wo ye aduane ma me ma no edi omukọ akra me na me kosi ma no ma fin nyanta na me fa me ma na firi akra wo de ma ba kuma ase no Mary no ba me kwa na Mary na fifie wo no me kwa na Mary na fifie enkwa na ma fi ni nyina me na me kwotena ase kosi ni nyina se na me de me ma na firi akra wo no e ba kuma ase mpacho da bi won na tran fi sen bacho ebru 9 years ye won na tran pro 9 years bacho wonye ho de wo ka che so nko ye ho de ose de Pacho me time a no ko bae no waka che me papa se woni ebusuan na papa se o mpene se be me woni ebusuan ene ntimi nya force be me ba kon fo kwanti me gina enka so wo ware no so woni ebusuan no so me gine di Pacho that time no waka so woni ebusuan me gine di papa be na enfra ebusuan woni enya maame ne papa na wo no woni woni ebusuan no se nya me to ne free wiem ana wo to ne free sunu mem na bae Pacho ndi mo frɛ na obetimi e wona na wasa obisa sa abre na o ka kire wo se woni ebusua no no obisa na se na hene no free bae o ka kire papa ene me papa ene ni nua enti wonso na me ka so o ka so woni ebusua wonso mu gyae ne so woni ebusua na wo free bosumi mu na bae ana o free sunu mem na nyame to ne bae enipa bi ani wo a woni ebusua ni enti o ka ye no wonso gitu mu ana woni ne twempena me ba cho sata na menyem na obetumi aba ye nwie na o Akoma FM ti me pesa o reserve wo de na mame why aha na ya ba ho time no wo boro wo papa no na woni na twempere nya sei Pacho sata ma wo me ba no first one me ba chan na wunya into wo boro papa mpre dodo sei Pacho December 2021 December ya ikra obebo no obebo why papa oba e so be fa akra no so no ne wunya issue a me say wo boro wo papa mpre dodo sei me bema George wo boro wo papa mpre dodo sei untu ngai me Akoma FM wo boro wo so mpre dodo sei me dabi o me bi sa question yi ma no wo boro wo mpre dodo sei no de ne sa keka ho nde timbi kan untu ngai na che se do so
ɛna wo papa deɛ no nso ɛ papa so sa na wo bro wa ɛyɛ dan no san de kɔ bro wo papa pacho go wan papa what wa na ye ne ya so wo bo me no ya na ye ne ya ti ba ka yesi wonya ya ɛno no ne issue no me pacho asem we ye benunum me asem we benunum George baby awo bi George Amanyo pacho okay wa exese hin no ɔte ankasa wase akɔhye wase du nkwa wase du nkwa no akɔhye wo hwe TV ni sese because ho nyina no onua TV duru ho ti sɛ me ka sɛ George te ho hwe enti George ye hia wo beba be yi wa no wasafo mu nyi George mpie ma me ye mpese ene ye de wo mfoni no beto so ye pese wo ankasa wo yi wanim ze ye mpia wati kɔ ye pese wo yi wanim na ba mama ba asam no ye ba betra siesie enti sa enyere wo nsam no ye mum enti George me pa cho ye hia wo minka se bre ye hia wo be yi wa no because asam no de ano ya me den your friend say your friend Akaida Fade wasam ne ye ka no Akaida Fade wasam ne ye ka no ye hiaw e wa Akoma FM be dia asam ne kro no e ho ya ye tro dia ma me ni se no wa ankasa no wudua busua so nti e wo so de ye busua enti no Akaida Fade ye hiaw ni enwura mu o papa ye be hia wo papa nso ye ne nkomo o papa nkyira ye because asem we de ehwehwema so NS Cyber Industry na the honest ointment abadwa so NS ointment stretch marks pimples razor pumps and say nantem apropro anas montwan ye chicken pox ana enka ne wo motro mu fifre to kakra bia na enka wo ho wo bentimi ntina wo ho we die aye kuruchire koko anampo utrinwi fuye ana wapampa mu enapa ana wo wedie ne tuntubu kokko no niam wedie na ye dame esai me pacho de onya ye NS ointment srabinedi wadanse ya kire me awake natural capsules so de ene awake ebisi immune system wonu bia wo ntanyare be ma wa ye mre be ma wo de boss wa 2 minutes what you so kuruma prostate ya the menstrual disorders no gonorrhea memesro awake natural capsules ma wade so mani memedro NS ointment mani memedro enkran okanshi drug link so ka ba prevent tena ba baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice kofodia gapsum delight drug right bino pharmacy enkoko wusko bi wholesale na bibi kaso tribe of Judah kumasi daniel ba mesia ba kwala na kabe ena kriske jera NS freno JNS ointment enku papa pasra awake natural capsules sasa tupa ye papa mani memma mononom for 0245 079915 0245 079915 and then 0276 537701 Pastor Julius yeah that's also the NS ye maso kakra ye nua ba me tawia ena Akaida Fade meno baby odididi odin sebe na se edi na tem na ho na em wanwa no se sebe na se adore mo a ade beba won ye bebo ni ahwese mo wo wa yes ma me there's a minimum ye me man this time no o de action le be spray ho nti mama me de o de se ye beto aso nko ade me de because e ho no na mpese yenye ho yi sa ateni mama no kwasem ye ba akose se woni obi nya asema ho mama ye nsusu nya sa ase me pese me ka asema na shena suit on because nipa bebre wu because of nipa no on why you born there obi nka se born ya wan men ka ho ase nya sa na pese mche na mum se asa wo so wo hye ka na asem bi ama atene nsu mama na ha na peace ano sa na mama nso ensasa wo tu sa na mo no enti ye betu ye nua no ma no fo e ma pa na ta was our problem no ne yonko ba sebe na to so se na won no problem o ananto che won no problem ne simu wa jira won no problem sebe no fudo so che won no problem e ma ada ndi enko na moje ma na nke se o mu ho tamfo okay e beto so meta ma sa so ho e beto so mate sa atenie no so oba sebe na papa be ka bi otu sa ni wo sign na ko wo de to so ye be ba case I'm telling you a case pa but da wo so ha say nti o say na na kwa na obetua na obetua me na obetua so na de me je se me ka wo bom na me no ja na se mi tua wo Akaida Fade
hunu bi da wo na wo be ma wato na to pa wo ne baba ma wo wotumi bo ne baba bo ne papa ka ho eh akaida faade me dia se mo de ma comment ase je se akaida faade onkwa bra obi animu yes wo ye gagai wo ye gogo wo de asem we be ya no kra ma ye ne ho nto ye ayi wo twa ba pada masanje tumedro no otwea mesre wo de oba ba ma usisi ayi otwea na munsa ya de wo ba wo de pua otwea ukofichi a wo te ya wo wo fichi konsisi so ayi wo twea koko pressure mese wo twea ba pada na kro wo tin kate ko stroke ulcer ayi otwea he ba pada otwea no bi na so otwea ba pada dia fi wo pe bema bula matali 47 inches well endowed ba ne wo ho shaba jinsia tumu se ne ma bo ani mo bema ya well endowed I don't know jinsia is auto kakraka I don't know who na to baggages to onam on say esama no be ne name say akata ni asha baggages no so that's obaje de odi bedi ayo kwale na ka mrom nisi ba fred mense ba samen ko tabi ba shop me say we da bomodi an fred Dr. J e was 0551 228281 0551 228281 Akoma FM evangelist mama ya kwen ya meya eba wiase sese ya ye tu onfo a wo mu mfai ya kase okay odi be fa be ma wa jimi de enka tenase o be ma wa jimi wori ni shaase na na odi buro e shaase red flag epejai yes woni na wo ba ko wo bo papa na wudi akire eja no mom ye ntwe ho firi san kwasiafo ma we hu mention sese esa to kra de ada better say ne beka mom ye ntwe ho firi san wo ba ho na wo twempna na ne mprati mbefie bedidi eja tema pam akola ne man ko pam ni firi umam because me one we eja obam ye ku adiara so ndem salo why ya no akopacho se me opacho se me mra me entra yet abosi ewie case ya akola obesa ko na bema benkete je unya ka ho a kola ketwa fefe minim se de sa boy no sitie de na wo bo akola we apu ne papa ana wo ye giant adai papa olmai bra misraw beka wo yeso beka ba no ho na ye fun ba bi ye de asem di ba besie yeso aka papa ne sakra to atwene what na o join sa no ofa ukra ni agro wonye nipa su na fi ni mu me da so ne fa mo mani agro akosia pokria se Al-Qaeda boys abre Al-Qaeda girls abre Al-Qaeda abre Nako, na be me fe na Al-Qaeda de nya fe na abre. Woni be ma te wo bo. Aha se ma na se em se be ma na bo no anwume no sa no da e yo mo de. Se no na em se eno a jimi sa na wa jimi a na de akojimi ne papa. Na so oba wo to se na wo chamte. No ya miracle. Chanti wo wie no bo mani se miracle ne chamte no. Ana honhom ne se hwene ni so. Oye no bungo so ehun so wa enti obabo da nua ba ne beka o se de enye ni so to yesi ada baba ne nua ba ne nka ne fa picture ne to nenini yesei ne ti de bia wo be hwe wo de bia be ko wo be bo papa na papa ne kra menim adekra na Al-Qaeda ye ma ne ba na enu nti no wetimi atena wo ma Al-Qaeda ye o se na o ba wo mienu esa be hwe wo buso asem no de se yese be ye be to asumra Al-Qaeda boys abre yesro yefro munyina ye hia mo eho na ebia de oho ni e wo se ye kana se pa se eja wo ba ye me ye ho ade ma wo na watena ho ama o na o ba wo mienu na o wie na o sa bo ba bo de in fact
as I'm not there okay make us say meso free juice make am for the amount 100% organic free juice and your dey ma wonom and fra we bia enim nti say wo kwa wedding ase wo kwa party ase engagement adoring and for fridge mo kra no meso free juice and no one ye nom and the ye pa wo ba walum tom na chesa den ede meso and now Black Eagle energy drink. Oh, Mr. Kama enunti me pacho bomodia nema onsa enkebi na oh eno na eno asofo enum ya was her evangelist was ade the kama obo nenum tom was ahodi junam ya amana juna so kama papa infant prodigy ventures woman na cra free and ja woman ediaba for 0208 444545 0208 444545 ne go to Mason free juice no and afa Black Eagle energy drink ne bi kama say action mosquito call and spray me sister say and tutu do any separate wa you obey na say obeso call no na de si o na ema ukata ema otipaye na baby anta friend ntatia ne mo wia wo bia so with the action mosquito spray dey go action mosquito call action na spray no so the action wo baby enu into office wo baby a wo bia mo no edi wani no bomodia na ema bi nko na bebo papa na Oko supermarket in provisions for Akoma FM. Osaya Enterprise and PZ Frey 0208 18 15 38 0208 18 15 38 Top Choco chocolate spread no any na eno no ene obi a one pepper no kra pepper no nei it's a Top Choco chocolate spread no anu na yere anope wo ba wa ne mi ensemu a eto aso 3 mi pie ana mi hu se ya hye bibi sa bronsan yes in fact wo fo no what me ho asaba mo ba ko Top Choco kakra ya me di na fam no wo buka mu me bia wo ba ma smell bio edo se me di fam wo de so ko na ho edo Top Choco 3 in 1 chocolate drink no and also there just say o sorry anopa na breakfast no within a minute na ewie san say wo de winya no usu hye na bibia ye kama wo benya bi wo supermarket bi mo frɛ 0243 033033 0243 033033 chocolate sharon so ma me say MJC Foods me say wo pension mu nam ano che say anu so ye de na fresh na wo de aye aduane aso ho wo ne akase wo bai ne nsa no bo ne nkwaye de ni still we de bacho MJC Foods emfa ba bia che say enam we ho no kra da me hwehwem nam say enam we nyina go nsuom enam wo nsuom na MJC Foods nam ye hunu nam wo nsuom enam bi e wo nsuom a ya wi bia kwa MJC Foods wo benya ni nyina bi monko ekoto sea snail sea crabs red snapper Nina wo kama Kumasi sunyane enkran na Kumasi de MJC Foods no ya wasantase runabout ya na mekom ne bofi pam ya wo Najis Angel School enimu wa frɛ 0249 479120 0249 479120 number was SP Citrus Pond drink. What you call some SP drink na edeno efrafa we bi enim no wonu ma wonya ahode no drink na ba wo bi etu aguso no enu bi na mepe ye be yi SP Citrus Punch drink no bi e de ama wedding engagement party ba bi a wo bi ya no o ma epe drink ya e SP drink enu a na de be ma wo no mo e be ma nkra na nya ahode bi won ma dwene mo em osia koto enterprise edun PZ na Sachi Trading Enterprise wamone abenchi VIP parking ya hwene mo Pedro Frabo Ventures e wo Einstein Estate for Nabaji SP Citrus Pond drink ni bi e wo 0249 017302 0249 017302 His fit for board dan so a obamene ntasuo sas wo mo board dan so ani ejai utu se edan na ekukura gira wo se kama edan na ne mo so efese ye ene o mbo so den nsi to apetampe framabo a wo dan no croford ye so pa no dan no obotanti minute mo his fit insano no wo dan no mo abubo ntokro wo nya his fit o metuatua tokro no ma oduam kuma se his fit for akache e ho ne wo 0249
791065 0249 791065 Dank Natural Hair Complex yewa pechi number 2 and Kraitabora number 2 yene Shafale station ehwedemo na winim Dank abosbode no yeguso yeje esa say yade bia ni we befa ye fitu obi beba na wo bekwa yade no enko gonorrhea hepatitis C syphilis ne yade enka ye biwie akache ye wo mfidi ade sa yade ye numbo so da form na doctor fo akuni ni ntini ye ho Dank Natural Health Complex ye ho na wo ni ye wo Dank extra ya no etutu rheumatism no efri ho ye wo gym ye wo physio ye Dank Natural Health Complex beso ye 0266593330 0266593330 send bench worry open engagement ring wedding ring earrings bracelet fancy rings and afi many more ye goodie wo sane pono a wo sane many more pono de film baba doso yellow gold rose gold white gold black gold and silver ni nyina no sane so ema me say wo baba send bench worry ye goodie ye kama efe empopo wo sika so abra ne no nko flexible payment terms friend was 0244 28 4122 0244 28 4122 Alaska there will be any so original wallpapers ahimfie Alaska Star Enterprise kwadum Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza Alaska G Alaska Po Alaska original wallpapers friend was 055 4114878 Alaska 055-411-4878 kwajo original wallpapers na wo per blocks papa na fe wo de sidan blocks inches be solid block stones quarry cement and shebe be as Osborne Limited one block factory no e wo kase one mosque no de hwe mo sanso na wo per second hand car ko Osborne Garage and Motors ye wo second papa bi wo da kwadwom ye ne despite house de hwe mo na ye electronic shop no e wo adum ensuase frayan e wo 024040 3247 0240 403247 kefosu du tukwan enu ti se de tie bia bra kefosu yanyi wusika ni no kululu bra yetsi edu betukwan kuma se emna high tension e ho na kefosu travel and tour and recruitment agency wo frɛ 0278902965 0278902965 Obatalia obespaghetti penimpe enkoda pe ede emapomden enuti brania chile with Obatalia shene so lifestyle reform health clinic dia ho and na Dr. Steven Edubutio papa say diagnosis before treatment and them say the liver kidney prostate ulcer sciatica or blood pressure diabetes and them say the we ya lifestyle reform health clinic I want our for mopa momra kumasi abre Pentecost School Junction for Dr. Steven Edu I was 0502 412975 0502412975 84 ye twa ye ho abetiawa ene edan be mu mi ye hunu babia ye gina ye no ye san ye no ehɔ na abena wansa hwe ɛda me nim baabi a mo san ye kyerɛ me sɛ bia ɛda no na ya anɔpa wie anwumrɛ ɛna me ka sɛ anwumrɛ ɔda tie me nyanto boase ba me wonto boase bia en na ya anɔpa awie anwumrɛ ɛdan bi sɛ mu na abena woro ne ho ɛnam sɛ so nti na abena woro ne ho but me nim firi hɔ ɛno na me pɛ sɛ ɔda wo kyerɛ ye babia ye duru ya no babia abena duru ya no na kwasɛm ni mene abena anda na so abena ne de me gidi se wansa hwe ɛyi na woni abena duru ye ya wansa hwe ye duru ababia me duru ya ye san ye no ɛne fa amokwan awoko nka me de na kɔ ne ma ne papa kuma ho okay ahɔ na ye duru ya o se one boy no ayeden ada me se one boy na ada di ya na se onyima me de no be kwa akoma ne maame enti me duru hɔ pɛ na wɔka sɛ ampa one no ada na wɔka sɛ tio na wɔka bibi sɛ mene no na ada ayi sɛ boy no ene no ada mene no so ayeden ada elder what batra me you know me what batra me samba ehini fa na abena woro ne ho abena de me nim ba bia ɔworo ne ho ɛdenam but wo se wo woro ne ho wanim but wo wani mani wo woro ho wanim abena na nkasa no ba bia ye duru ye no ehini fa ye duru kwan no so no woro ne ho kwan so dabio ehini fa bra me des abena ekofie no na kwasem ni me de no duru kwan so no ɛhɔ na mitimi hu ni sɛ abena wansa hwe awo moto so na metena na meka sɛ abena sɛ saa bibi saa na ete ye dia
Agria. Marco. Elder 3 weeks in here. Now the refi no ho. Elder refi no ho. Elder catch there yes say. Emema na say e ma ropu wo mo no. Enye wo mo ase elder refi say wo ka asem no. E kire ye ya. Na abna na e chance ya ro ne ho. Esuso wo elder mu. Na wa unim say it elder kai say 2 years afo no wo say emema na omurapu ma no eya na nye omo eti elder kra na edidi enkomo say eyi asofo bi okra na tade a oba bi behye akotena nanim no abna no na kwasem ni ye gina ha ye ka no say abna ka say me maworo ne bibi ana me no ada kwasem ni dan na o ka no dan na ode gina so ka say babia meduru ye no ahwa na mene no die metiase abna ro ne ho wo elder nim wanim abna de ono na me ka say abna wansa hwe wo me aka say mahu say wansa hwe elder zabra na won hwe no e wo hene abonten awo kwan no so bra me din no kɔ no wo ro ne ho nyina wo dabi o se tade tintin bi sa ahwa na o si moto so a me di hu no elder se no kra nya adwuma ne yes elder me ho so elder no kra nya adwuma ne ho so wo catch there yes say man na uti wo ko ya no topic we ya nya free office yo wo catch there yes say man na ade na nya si e bia wo ko ho yes na abrantie na e bia eye ne ba wo ko so mo de shawo na ke yi wa that day no ti ye akua elder ko ka no kra ye but yin say yo enya wo dia yo me ko ho yes yin say no na enya media yeah for so elder one ado asembai yeah for so but enokra na say yeah because last enkomo na ye no di ye no e totally different from today one narrative story no all right but baby wo ho a wo pon ye free ho yo baby me say Josie fashion awie wo no na apa mata de ahye owo bom so woni meet me there sports dey hwe ne mu eno nti wo ye engagement party office wear Friday wear wo we bia ma Josie empempam ni nyina kama emfa emafa WhatsApp no style no ana say friend no 0243 433 465 0243 433 465 menu aba wa vakora do Maa Akos yo family to copy work natural yo me da say papa Akoma FM ye mo ha mo akwaba e de ba pi work natural emre so na sede ye no hia ye wada bia edi apomde ho enkomo no enenso ebre no ason na ye ka pi work natural ye ne de 3p garlic mixture e de abadwa so wo medofo wonya dre bi na sa wono no a ebeboa wo eyi asma awo ekomu a wanhwe ya betumenya asma anase pneumonia ba asma ne ewo soro pa enti ewo se wutiminya aduro bi a garlic wom na ewo wom na eye natural ye fancy jaso ejankan ye chemical bi anim enso esiwa Akoma FM ediso nya binum a ebeboa wo ama asma yade no aseatu ede amount oba bi so obu ne nsa emeyie medofo se wonya 3p garlic mixture na so no no a ebeboa papa emojabro so na etete wabrabo eno so no bia ebeboa wo na eye firi ho de amount obisi ne honam etoda asa ya bro no honam nyina ye ne ya oye ne ho hwe enye yie wonya 3p garlic mixture na so no no a ebeboa na de ba ko a ewo 3p ho ne se Maa Akos edo ne siesie nipa emanipa ho ye fe emanipa eye se brum enti se oye obi a wotanom 3p a wonyini no ye hu kra se wonyini utimu se da bia no woye fefefe woye soche woye sononko enu nti ene nkomo a ye ba bedie no ehia pa ene ye di nkomo de fa menopause ene andropause unse ema no ye nyini ekwa animu a oba bia ne sede ne system no esitie obu on ma wo free 30 years ekwo no odi 30 years ya na wahya enya ni menopause wahwa wo mu ne nsakora biem obu no eba na enu na nsa na etwa bobu nso a e free 40 years ekwo no ena obenya ne menopause oba bi nso on mabebu ne nsa e free 30 years na agise 60 years ansa na e bia emoja no ahya se etwa enu nti se wo ye oba na se e bia wahya se wo nsabuo no ne ma hya se esesa ebre wanya 30 years ya mepacho ewo se wo nom 3p garlic mixture se yade a emeba moja na ba se ye menopause no so a obanum akwa animu a woni doctor bedi nkomo no obekire se
eye menopause na wo wura mu no ene free 40 years nso ekɔ no moja no sha se etwa memu ahu se eye menopause ene wo wura mu 60 years no sa ade no a to na abeto wo enu nti menopause no eye stages enti bu no tum se e free sa bene ekɔ no menses no emba biem kura enti saa de ne sha ase a afe na ehun sunsuaso no na eba enu nti wo ba de saa brefutuam be ma won se sha ase se onum 3p garlic mixture ebesiesie wa kopim se obenya menopause wonhu kura se wadru ho this our menses no a emma no e na ade behu no na unya menopause na wanya adro papa bi te se 3p garlic mixture anom a ensunsuaso de bre no won hwe ye beka sese bio wo beifo enso na wonye beifo eho na ho hyehyew wo betumi ahyehyew anadwo koda asia temako asra wo na wo yo basa emfefre bete wo saa ma ade achi na wo sikete so ebeda no wakasa akasa won hwe wo kunu beka se bio adwen ne yate enso na menopause oba na eye wo saa no afobon se atenka won be ma be hyiam no na kofom kra afobon se utriwi na ehun ahyase na utiri hu hyase na etutu afe wo nse na krokro na achew aha entimi nua ba efri wo 30 years ikoi die hyase so banum 3p aha ena se bi mpo a watra emfie ne de kwa hyase so banum na aboa ama menopause no ehun sunsuanso no enhye da emfa osa ye number se de adwuma ewo Piwak Natural ye ne di 3p garlic mixture abadwaso no enie tire ne frɛ doctor sisi ani ani nkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 enka se bi e ka so radio so ntu frɛ wunya ye frɛ sisi ana ye ni nkomo ema wo menopause emema so wo andropause mema so de wo ho pa emema no so de no bon se atinka owo so no oba be hyiam no ebi de atimi kofom ebi so de atimi ye high pa boss wodru sa age no jai this abaye ntwam ebe friend sisi aso de ne kodem a enkoyie etutum se be ma no nani gipa so no oba be hyiam enso niema enkoyie ma no wo de wo ye be ma efi wo 30 years ikoi ana won dream pa sha asesa wo num 3p ebesiesie ne padua no amanka wo bedru saa andropause wono a ede ho na mmere bi ne yare nkitinkiti bi bre wono wo bedru wo ho hwe 70 years ho dendenden ya ba wo dem ebe ho say 3p garlic mixture ebisi ho enu ntino sa wo ye be ma na wo dru andropause wa wo say kakra bi na wabre wo ya de kakra bi na wabre adwuma kwa na wo ya wo ntantumi nko afa na ato ne kasa tenten wo betumi akasa emrante ne maba we atwamu a na yesa de obi di sika to ne mnem na ahye ne saa afa asema wo ne na eka na wo de nam ha no no so de nam ha tese won tehwe ase afa okodan so wo ntumi enna afa na se ne kwa kudo nso no wa kwa ne mu ya yemre enti wo ye bema wo ye oba menopause untumi ndoje ebeto enti maba wa bremu no sha sese wo num 3p na ensiesie ni padua no a enti ubedru ho no na zum se ohu odin na bibia aye kama edi amaw boru herbal center bia mo de okwa wo se wo pe 3p garlic mixture wo kuma se ha kodani herbal Kolinak herbal Misty herbal Apidank ena Angelos enkrafo so enko okanshi Kofsam Tribe of Judah ewo Kaswa ena Kaneshi ena akọ Tema Community 5 so a Little George ewo ho ma memfie number ne ma na fe yenkotie adanse a amanfo AD efa 3p garlic mixture ehom ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edu papa Piwak Natural ediaba no yenti adanse bi ni garlic ene wo sa uni how cry yesum ya ne nu agumu ala papa bi yeba yefema na kwa me taxi driver na enka na misisi eso misisi ama kame na to na twetwe na 3p garlic mixture no aboa me pa ebi ama number ko maka na ma Akoma te tene ho be ne mente ntimam ntoji
So I don't need to come up and I say, no, I come as a summer, me too, no man, and he said, yes. Let me feel like a sabat in the no, I feel like this summer, and nobody now come up. I don't matter, I don't know powerful, I am powerful. The shit in India dances at the modern and one papa. The pressure also Panama Kuma, no me bread, Cecilia told me, man, meaning energize, I don't hear, meaning the body, but Master Bibu. Messing a Mishram of Nemo 3P Gallic, come in and nothing. Who got to Jenny Wapaso sorry, who complaining? So one 3P, a big Jenny say 3P garlic mystery. We will be a member from pharmaceutical shops and herbal shops in them. Enunti medofo o ma me o papa wunia be me bia owo fie no bo modi abowura drugstore pharmacy be bia ana herbal center bia mo do kwa wo say wo pe 3P garlic mixture edura yem fancy jaso chemical bia nim nanso esiwa eye preme me pa cho ukoto a eye say na tie say da wo hwe e wo Facebook live no eye toa me pa cho hwe ebo enti wo to na wu yi na wanoma na wasomu yi ye number ni ye de nkomo twetwe no AC no Francis a na ye ne eni nkomo number ni ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eye 3P garlic mixture edro de empene se obeto na wanom ene wanom de a emmebo obi sobo esan se wa ene wa yo to nanom na ebeboa instructions ni nyina so egu ho nyame bo adase ne yebese hia nyame ensha papa menua ba ko na du se wodi me ebo awura eye piwak na chakache na yaba atiefo tiawa na afeye kwa homa no so Impressor oil na capsules kura ahwodimru a eboa eyi yawa enam sasabro usisi wachiri bremo ne afi Mondar to me na me. Baby a uponi ye no ene se na wo ka se emema no a wo mo ne ema da no eture bi a enye wo mo a emema warefo no eture bi a enye wo mo a wo ka sa asem we but o ma ye hunu se ukọ ho yo last 3 weeks o ba ye no o ma ye hunu se ukọ ho na mmom wunyi ni se akoda no ya wo dia but o mo dia kwa na itwa wabe iti ye mfra wo mo fa akora ne mra yo na yenye dia ne se ya wo dia ana se enti me kai se na ekura bi sa se wo wife ote se wo ni akora na da ote ne say so owo ho bi Akoma ote pa asema ye ka ni nyina owo ho bi enti elder woji to mu won panimfo ni nyina nim se okay akora no wakọ ne ho pen ana vegetum se wakọ ne ho da won na da pen predo do say ba kon e wo henefa ba bia o kana henefa na no o kana mi ni ho o se dan bi sa dan na o se dan ya na se wonim se sa dan mu na ade no ko e adanu mu aho na ye ginaye aho mom na menim ma mfa na anko ba bia enti sa dan mu na ne dai eye uncompleted building and I say obi dan ya wasi awi ana obi dan wan wasi awi but obi antim aho na ye duru ya yesan ho na wuduru ya woni ne dai ya na mo san ye wan hu se mene ne dai Elder mene banana men kan samon hyewa no media no kora no na me hia enti se wo mfa no a wafa no se wo yiri nim enye 322498037 hello we didn't baby afrefre Marco, good afternoon. Good afternoon. Marco. Yeah, yes you. Pache Mohammed. Marco. Pache American se Ghana ase won. You people Ghana ase ya. What is so many person obi a. So mo dey check ya to. Omo mo enye mo dia ho. E ko fo bi dia. Anu dia bi ya to ko ko mu ni. So, any bo make it the fact. He said the oko baby a se e gbe tani ma no. E bi bi fact at fo a. E ya dey for the fo. If you dey trouble me any ade. If you come in, you come over and so. So, what are the African leader? So, what the search you come in the local ball. So, they don't want some fata. I don't know what the Papa. To what? It is to be proposed to this year. We need
abenti ya se nipa bi anya ko common sense and kan afa ni musa e to ko fa ni pa e ba o ni kuma akọbọ o papa aka ho bi et mase se bo ni ka se ti papa na obo to ba ka be se bo ti na afo bi a papa no nta se et mase me be sia no me da sepa oh went to me anyina so 0322498035 within the baby afrefree. Hello. About the Yamai. Miriam Josuo. Temple brought to come Hawi. A champ on young crane. No, but winter now, and then can listen and no Amsterdam, the term why. Now, about to say, I don't know, every year, papa, that's over. So we will be a Jamua. Mamma is a